Then there were coup d'etats. Kwame Nkrumah himself, in 1966, eliminated via coup d'etat. Ahmed Ben Bella in Algeria, gone. In Nigeria, Namdi Azikiwe and Abubakar Tafawa Balewa, gone. In Mali, Modibo Keita, gone. In Chad, everywhere, coup d'etat. Here in Ethiopia, 1974, if I'm not wrong, coup d'etat and the emergence of the Derg regime. In East Africa, Uganda, coup d'etat, mutinies in Kenya, Uganda, Tanzania in 1971. All orchestrated because we were disunited and We've done enough talking, and dare I say we've had enough conferences and workshops. It is time just to do it. We've run out of excuses for the state of our continent. We have the manpower, we should have the political will. It is time to make Africa work. We have good reason to be proud of who we are and the beautiful continent that is ours with its vibrant cultures. The geographic space covered by Africa makes it the second largest of the 7 continents. It has 30% of the world's remaining minerals of value. It has some of the most breathtaking scenes on our planet. It has plants and animals that are wonders of the world and critical for the survival of the globe. I hear a lot about the need to change our narrative and tell our own good story. Ladies and gentlemen, as the saying goes, nothing succeeds like success. If we work at it, if we stop being beggars and spend Africa's monies inside the continent, Africa would not need to ask for respect from anyone. We would get the respect we deserve. Arade yada wase anopai so ewo ene memenda eye July bosome ne da etoso dunumu a wode adom yen anopai ne yeka ene se aseda enka udin anopai enye ahoden nye tumi e wadom omobro hunu wabasa nifa no ena adom yen asoye mu ne na ode yen kwa ache yen sanopai so no ya kachema da bodwem moje die mafu sania yebeka henese yeda wase de waye ama uma ena no pay yede ho aseda ede ema wo no yeda wase pa enye nyina na enya ne sa yobi wo no ma de achi yeyi chese ne na hwewiem ontima nsore kura ena mpese watimi abesina no sane ye besi ye die ne nso ye die wo de adom ye sa no a na yeda wase ano pay so no ya ba adwuma o se unsira na mani payo defo obradwuma wonfa bi nka ho nti enne de wasori bia wokona dwuma se oye driver ni se oye mesi ni so oye carpenter ni se oye doctor so oye nurse ni so oye post ni oye soldier ni oye fire service ni oye dwadini he meti ensemtwerefo twedi ampon wei wo se unsira na mani payo defo obradwuma wonfa bi enka ho ejene so no domi yen ye de nsabe so mu bia ane yen hira na ocha na wache amana so yen so yeso amene so no yensa atimi akoya no yenim se o se ye bebusa wo dimu ompabom no onfa nkame yen na de be domi yen ene so no obedomi yen se ne da odomi yen no na wama yensa atimi akoya no ero ase abusu afa nu aka e ho a aha SOMPA 93.1 FM SOMPA 93.1 FM djumadi ya tudin se Ghana Fapim djumadi efiti eye no nsiampa mu ekosi se eye no nkron bebo ya sports team no ebeba betenase a ombesom na ne yekoso agudie mu ne adeade wo mo ade abreye no yesi Ghana ho nkonya yedi Ghana ho nkomo yesu adwene de afa Ghana ho na yahwese oman no ebegina bebia ekron medi ade nana Yaw Boamah Libya Borga djumadi me na medi ho chiamia na ne wahyehyɛ dwumadie ne de amamie me chief executive producer Brutal Bright Entry wono ena ahyehyɛ akyekyere bibia nwene ade no no de amamie se memegye na memese emfa enkyere Ghana man ene ewiase ene mrante ne mabawa
was SOMPA FM newsroom nyina asante eboa Benedict kukua ubia etaye chiukoye engine room hoso a anopay who said the birthday boy Rexford ayin chinchim fidie no a what's boss me ye bibia mso mate and a Buffalo soldier so no and a dey e television so ama bia wo bia no watimi ahweyen na watie yen watimi ahweyen na watie yen kama and this work and one pay ya juma yenwene Ghana ho yesu adwene emfa Ghana ho na yehwese eye eniema ebetutoyi ede amomman yi yenya adwuma no pay na yankeka niema nsie ni na yehwese yeman no yede ebesi yi ye betu mi biara ye fambuwa ye mandana asana yako ye nananu omoye biko enyanwe edrumi nusu yensu seye beyebi to us. Eti abusiafo betima kan ho your social media platforms out doing na so oko Facebook wa SOMPA 93.1 FM SOMPA 93.1 FM and a YouTube SOMPA TV Ghana uduru hono mo a wadwenkyere ene onsusi o de toto no ma yeguso a ye di dwuma no ye bekenkan ede amamo edodo and our text message obetimi ede afa 0243 220044 so 0243220044 so whatever yeguso a ye di dwuma no adwene ni ba akofo tirim na ba akofo so nkyere damfo ye bekenkan ede amamo dodo wo de bra na yeni enkomo anopei na samaka hyene so a be na woche mienu na woche miensanie be bosome krani na yedwumadie ya hyehye to ho ha e kai se be bosomidie na yede Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the vice president ne kasamafo ebaye yede eye ora ken Japan Canada Japan the kasamafo baye and yede yem papa alankojo chermaten so kasamafo baye didi nkomo e for mo campaign so ene ne ntia omo fi se e wo se yede tumi ema wunum na omo di MPP amanyuku num enim de omo ko 2024 elections no na election ye no protest ya bam Dr. Usofi Akoto the Greek minister the former Greek minister the former Kwadaso constituency mrasebe dwane momani tuase nipa dunu a delegates ne kwakoto omo so aba no waka ho bi na ye selection se efrimunti anopai ye ne ekuafo bi a omo na atu omo ho asi ho se omo de omo he papa na dwuma obeye as a Greek minister Ghana yehu bi da itom fi se ono ena Ghana for ne MPP amanyuku no eretumi manu a obebo oman no na oman ne nkanko SPC tv se kwa yonko ano yebetimi dia ye oman yi wa bra yemfi ani nkoto ye gold ne ye oil ya ye nya ye hu emfaso bi e wo so se kura de wi ye de ani kwa akoto so ye amza 40 eno ena ye besin konya no pay na ye de hu nkoma but na watwi mu enkomo bi bai anopɛ so nyakopa ya dom Major Derrick Odro atrasi yebedi nkomo pa na mede ne befa nzo no obasa no a security no timi di hu nkomo na mani ache timi di ewurawura mu a na mani aje papa yes security tape bi apie security tape bi apie na MPP mampama IGP a muntimi nwini 2024 no IGP NDC ni IGP kura de yesi ne yonko brabo pa aye mampani dada adwo mama wase ne bo se ai wo wini a wo beba na tena honom kyesensem ne bebrebe e ba sa no ekomra sbeje fiem rasbeja fo na didi ho nkomo a emedu babi ekoye twema mentwe e wo MPs ne ntam se asem wei e asem fofora Ghana yate e babi e democracy ya ba beduru na ne ye ba beti wei ye ba betutu oba sa ne ma we de se ba
no mo twetwe omo manso tan no parliament wie no speaker of parliament say omo nte committee a 7-member committee na sa ene no a epia bonten se yempam IGP no omo nko hwem no mo fa ho nsemeto Ghana for enim. Special committee established to investigate this matter because it goes beyond defense and interior. We need some of you who are very good in IT and other areas to submit your talents and skills to the committee for this work to be done. So I propose that we establish a committee of 7 members. Leadership will nominate 3 from each side of the house, and we'll get a technical person to add to make it 7. That's why I'm calling it a special committee, so that you investigate this matter and then submit your report. So I await the nominees from the 2 caucuses, 3 each, and then a technical person will also be nominated to assist the committee in its investigation and report to the House. I so direct. The Speaker of Parliament, Right Honorable Aban Kingsford Sumana Babin, and I yet in Kanwa, na Ochresewe, a special committee and our ma atie set the akono meneno e hwan na kasanoa yeso ye police penny bi o sisi no kra no o ye yeso ye MPP penny e bi kra so kra seche se nsem no bebrebe edu ebi se bugiri na abu ebi se hwan ebi se we sa speaker se pam no twa no monko na monko committee no na montena se na monhwem na monfa ho nsem emeto Ghana ma de hye anim na eba sey no komondie bebrebe na akoso efa eni ho ema interior minister Openi Ambrose Derry be kire se na dia asem na Ghana for we no eba ne se nie mampani na ado dan kwa kufu ado aban a ono interior minister na eka ho bi no omo nso da yempo na mpeso makwa akwadwene ho se IGP Dr. George Akufu Dampare yenra na odi ni birthday 53 years wodi 53 years na odi ni birthday omo kwa indi de so far adwuma a waye no Ghana ni bia asore ni eti wesusu no ebeto mu da bayi ifrihin o se Ghana for bo se papa no obi ankotena ba bia ankwadwene bibia so omo ba ababe ni de interior minister Ambrose Derry. Well, I serve my president and I do what is policy to bring the development of this country. I'm not sure I want to get involved in any investigation thing, except that they relate to crime. Then we'll do that. But I think that so far, I think we are doing well. As far as I'm concerned, what the president of this country made clear right back to the manifesto of the election before the first time was that there was a fear syndrome in Ghana. And part of the fear syndrome was that people thought that we had a security system that was not, across board, we favored a particular class of people in office who were too big to be touched. And therefore, the tenet of rule of law that we are equal before the law was not tenable. And also, we had a professionalism at the time that we were not training people adequately, we were not equipping them. And that's what we sought out to deal with. And therefore, as far as I'm concerned, we've made a lot of progress along that line. And we've had a police system now that is professional. That will arrest you whether you are MP, whether you are minister. When you commit an offense, you are arrested and you are dealt with. And above all, they will arrest you if you are a policeman or policewoman. They will deal with you. And now, under this dispensation, you realize that we've made the right to demonstrate a real right. Tapes and whatever you have will only be useful if they relate to crime. But otherwise... the interior minister Ambrose Derry near Tinin Kanina IGP sa leak tape we no a pipia bontenwa and na okasa de afa home within the week omani ya dubo achene Justin Frimpong Kodia lawyer our ye church for penny demand pipia man you kuni din komo e mo no so che say na ade we kura de nipa obetimi ahaya fire a won kire bibia mu nkire obi a eye mampani na nado danko akufa no mkro mo nwene ho
na we beto mu da be a ye ba be so sa asem we so ni kwa say obi aso so kra se bi se o mampeni na se ono we yi obi so be ye adwuma ani pa ko ni ye adwuma den hu so mampeni agina be bia ka se pa ko adwuma a wo ye enso ne nti e de le ko bam se NDC formum and the toy cast oh ye ba be yi radam pare and ye be yi na ye pre and na ho problems be ba na people so ye say touch your from that no man embo mine emo mine nko nanim nipa bia no a ba kwa me nanso enuho ba kwa me otu nanso wo ho meboa me to as general secretary no so nanso wo mo ho and the fact that say bia bia ko na nipa ko no e che na adwuna na enche say bi obi mpo bia se video ka o ka I was yanti ma men kwa ma no so na men kwa ye adwuma kakra bi emra but o de ma men kwa ma no so na me mebo eye Openi Ambrose Derry eye interior minister eye narcotics ambaka ya ababeto dwa say narcotics control commission for the amendment act bi akwakoto mrasebedwafo anim ama wono agiatum ni nyina eye sebe mpreduasa wi o ene yesisi say de Ghana ye ma ho kwan uko interior minister hono ma na de krata akwakoto anim say opese ukodua wi na wi ne yesisi say kra no emfa so pi wo so ne ade a ebenya economic benefit to the country nti yenya gold na so amanfa so amayen yenya wayere ne so amanfa so amayen he said ye wi emo de mra na koto mra se jefo nim obaka o di kan kwose ba ko bi na supreme court bam ebetwitwa bi firi mu ne ade a na asa akọ ama wo mo ayesa amendment no a ababonti asese eba be hyase aye adwuma no na manfo chese o eso be bamfa so ne ade a yenkọ ma no so ne ne Dr. Akwesi Osei nkodi enkomo wono na eye pani kwanchefo a oda eye Ghana ye mental health authority ano ene doc nkodi nkoma no pay doc me pa cho me mo achi o ye japayen Dr. Mejimedi se ho ya no pay ni madam amu ya mo so erade adom ye ho ye pa na doc Mejimedi se enkomo bi akoso o parliament na watwi mo efa narcotics control commission womo bill bia womo edi akwakoto mrasebedwafo ni mama omagye atumu a sa bill no eba be makwan ama yetimi adua wi na ya do wi ade no kesiem ni ya ede akọ ewiase akwakoton doc Benjamin say wo de wani edi akiri sa bill we ebeboa yen yo kanye yada wase na ya mawache eni wachefo nyina mawache na de tosi mi no menye tentene kakra esese enyame ne opanyin kwantrefo oda mental health authority anubio sese makoma home jimu oh okay hey doc kuma chief executive okay de tosi bio ene se menye tentene kakra ewo bill na parliament edinesa chance no ye wo wi mu ahodro na ubetumi aka nyina bonsa ahodro mi no o de do so na ubetumi aka nyina bonsa ahodro mi no ye obako a wi no ano hye a wonu ma no ye high na wani so ye hye no na nkofo edum ede ye mo ansem ni ma ne ma ombe eno no de wo mu ni ye fe no THC tetrahydrocannabinol THC na eno no ne dodo no edoso ewo mu nti ano eyehye ene o wi ba ku bia eno no THC na ewo mu no eno ennoso broni be ka 0.3% eno 0.3% mpo ti eno nyehye nti no wonu a wonye wani so enyehye wonye high nti obi opeso no wi no enye no bi no be no obi opeso no wi ma na ni so oye high no enye no bi no be no na the parliament ema ho kwa no ene se enkade wonu a wonye high no the THC no in 0.3% no and the one ma wonye high nti nya de ko fo be no ano na ka parliament se yema ho kwa no na obi opese obedua na watcha no bebre na ye de aye eno yenya enro be free it be enro ndi kwa etimi ye ntoma nti no ene se ka obi edua na ye de ye ntoma ni ndro a ebenya sika free mu ana ye edua na ye de ko amanone a ebenya sika free mu eno na ka parliament ba ho kwan
enti enye wi nyina ne ama kwanse yendua na mum wi ba ko a wonuma onye high no e na nkoma ama ho kwanse ndua enti no de enkenya bone enke menni ho asem dia aka nanso de ma ha me anti mene wo mu enya adwen ene se yese besepa ene kunina haban ye tasiro sabi banyansafo mu no correct ye 24 kan sana de on pa chen say kunina haban ene besepa haban esepa enti onye obi a wo ye unimde ana unim sakraye wo na no correct ye de bedu woni so se to da na online enti ena wie na akodo nwini America no so no ana haban ese enti onye obi a wo ye nimdefo ewo sa from kwa wu be ko edo ye fi wo hono na is we papa no be new wu bone no frame of say wonnim ne match na enti wo ma ho kwansa e ka yenua papa no an ka no de kam sen ka nya bone no ye be dua bone no ade afra e be ye din sa obi foforo be hu se kura ye se ajekum chance impre se oye saman nyanya da koto saman pom se kura embra no emma ho kwansa ka yenua no kura no krofo edua wi e de ehye tomatoes ase if you say we need tomatoes no haba no ekwan bi so na haba no ndua so e bisu kwa de fa banch ase ti banch ase ne tomatoes no wonye nimdifo a wo se o ko edua bebre na so bet da bia na apples for ne bia and narcotics control for ne akoche omo ne ahyehye sisi ko mu bia na ye be ma ho kwanse o wi na kasa nkra no muntimi endua ne mu ndua papa no mu ndua bone no krofo be biafra enti yama ho kwansa no na chese kwan bi so o mama fo kwansa o mu wi bone no emfra enu nti obehwe a kane first pa na o mo ede o mo sa shase no na wona o mo wi no o mo ni anje ebusre se ya mo ho kwanse no yendua wi enso na kanya wi bone no ne kan o enso wo mo de o mu se wo mo ekwan o betumi ede afaso adua wi no enti en ho no ha adwen na wi no so no a onum ye ha no de nim fun or how I did brave I didn't know how what mu how between hammer lung cancer any who am bian cancer cry or how be brave ain't you know ya dia ya timi anhwe na ye ntisia no na ye ma ho kwan tokro kakra bi da ho no ma enkrofo ebe fa ho ayekese ebe fa bronya ho ayekase. Doc, yato wase na another argument bi a nipa bi eye won chen ye say this particular Parliament ene Narcotics Control Commission mpenimfo yen kan say yakwakoye ya ye ba bedue ye say no onomu a enya de betimi se bia ye say se bia bo bi dam ene ade ama ye say even kra ba ko na wo ho no mo kra no emo bi adam na agise nipa no ono awo e bia or mental problem bi efie bi ni fie bi or sa history no ho ene bi okoko no mo a ebetimi abonedam ti sa argument na manfo ye say enye no kreso obi num wi a etimi ebonedam wo akwakoye obi a wo ye authority wo mental health mu ene ade no kre wom say wi no onum a sabi etimi ebodam ana why can you know ba ko ene say wi corona and Parliament the woman Sasha says and came home. Yes, and about Anthony Reed, the Akapra na, yes, one more, it me more, Jim Hariano. Aye, it's Nimia Nunin Ashamame near Parliament. I got to the betimi Sebi, about dam, Anna Bakona Yedi Nim de Dano, and also to me a Bonipa Damwana. Didi cano, Midican Church, Muse, you re a hodum. Na the Parliament and Kasai don't such as an aid yanka emma unipa adjumo how the trim intendo the Kenya Nibone. Na the toss me no any essay a fana wina and no emma adjumo how and I'll say okay if you know say any great would be obeka say any clubiano seno said Missy Seno who mammy said Miss Any great Uba Yasia Honoma a nipa wa habia one more eventual tone a more piazza a green tea and now one more enya yare na edon bae e nipa dua so beba ayare sade bia no e winti e na edon bae na emu edu enso de ye jon to ho te wona e bejo na to ho no emu du e wi enti ye jon to ho no enti se wi no wan ko no wi na e ka wanya sa ha no amo anko yare ame afana nto ye funu da bia entu be ka se wi e ma adwum yare a enya no kure
name of the Obibet can say, Nipa do our man we, a mobile in Sia, Ediashi, and Yomo, and also a Mejitum. Na enya nipa do e wo fie na ntonno ekeka mu nyina eni na atwumi no enya nipa do nyina na anya malaria ebi abaye mu mienu miansa na anya malaria enso malaria ntonto kora na ka mu nyina eno so e ni nyina free say wo obia no wo constitution esesa wo honam dua no ne bobia eni se ni na yare bi ano wo immunity ni nyina etimi sesa enti obi nipa be mienu miansa be no ensofin ba ko yam betu ba ko ana mienu aka eyam entu enti eno ntre se ensofin no e ma nipa yam tu e haye enti statistically no nese se ne mekan no so nipa o ha bia na ye be on be ba ya so no e mo biasa eye wi se don ba ya na ya de hawe nti obi ka se wi e ma adwum yare enya no kure na no kure so se enya obia e no no obenya adwum yare na do no wanya adwum yare obetmanya ne sunsanso bo ne bia aka enya adwum yare nko ani sunsanso a wonu wi awunya sunsanso bebre medical kan say akawa lanka sakret mi mo bi e ba ko bi on say wakrabo abema wakrabo o sperms etumi e ma no yembre se be ya woni wo yere hia kra yin se enfiri mu ma enho e bi no oba nso so etumi ma wo nkosua na nka betro no na ne be ma nso no hia amanyin se aba no eno so nkosua to no so e ma no kofom eno hu bi no eno se wonyim kra na wonum wi na e between kra etumi ma opon wonyin se no sei me so wonyin se no ansan so a obewo abofra no na abofra no so wodi dem akwa bebre so na adwene mo how which man ya adwene yare eniem ne man nti wodum nya yenim enti se wanya adwene yare a obetu nya bako aka bako bio no say wonum wi na Freddy be a motivation bibi kan show say pato ote doc me wa hapa meet you yeah utmi ya a motivated in friend will say a motivational syndrome bibi en kan show say anopa me ye adwuma ntimi sore ndware enko adwuma ana me school ni me sore enko school wonya sa motivation no it's not the bayan say wadwuma en be say school so na kwa wo school no ne be you be jai enti wonya na ewi for instance so no be enye di nyina na eyedam to be case of minimum bi awanum empen bebre say or say o mo dam a enti wi enye bone a enye no kure instance so aka no so enti me so agina so asesu bi o say wi e di o how we the am ni so ye no e de o ha be every nipa doc area ba ko so nipa bi edi ho nkomo ye say okra o hye o kasa so kan say we no a parliament age atum na ye kwa kodua no ene dada na e wo ho no no a menka ne say enye papa wo no mu ebetimi aha o ebe say wahrawa ne wade wo na makwa no bebre no ahaban ne sese ahaban no ebe fifia ba ne sese what kire mu sese ite bi no mu suggest say the law enforcement agencies no to say be a police service for e be su omo akwa hwehwe ne ma no enke yen start ne anya education bi emma wo nu ansa na say ye best start cry issue license ya start say be omo kwa omo the difference between the parliament agree and the parliament agree ya nipa bi edua e dia fraud sa for be ya dwene me no ya dwene me anka sama kan sabe say enke no na se twen yiti ho dwuma nsa ye de nsa hyase ama embra no abam se de omo ama mra na ba ma wie nti de nkofo kan say mra na ba ma wie no de license minister for interior de be ma no na on twetwen so it will say be education wie na me no ya dwene say ye nya de embra na hyase de se de embra na ba nti kwane be fa so a embra no indi enya nti eno no na de make kan ne say enka ansan na kura ye de nsa be hye embra na ase no ye be ma mra no abamu no enema esenka oba oma no ye ye ho edisese ho ebi na owura no ekan no said narcotics control commission for no narcotics commission for no ye mo no mo enipa bebre o ma so ye me no ka say narcotics commission wo mo ni office no ba bia nya ba bia no mo office ba bia ho zonal offices just say office ba ko I control regions bi second region bia anything bia to nya ni office ija enipa aboafo a wo mo to hu ibrem no timi ko hu se we ye papa na ne papa second mo santity no be ye fa nipa be brenim che yintimi enduro ho no mo na ye premature say ye de man be adwuma ne ba ko de tos me you know it time say
ebinom edi befa bronya ho awe crackers no nti o be bia nubone no afrem no adwumu yare no ebetos bekoso mo ebedoso asense ne ehun sese nti na yesen ketumi eye entete emma enipa dodo enya entete ewo adwumu ehwe ho na womo so tunya entete ewo we nom how de brain no addiction sanka yibetumi aboa obi a obenom no ya addicted na akoma no ahafofobia no nti ketwenya aboa fo bibre agu romu ye wona Parties Commission for us bibre ewo romu na fenso so no yetumi abiebie amia ye behwete wono mo adwuma how yare no so bibre ewo mamu na fe de ho akade nyina so amomo laboratory so a ebetumi ama ebekọ laba hu se we eye wi bode no bi we papa no bi esenka no se tun bibre ma aboa fo bibre wo de sa nyima nyina agu akwam dia ene na wo kasa ne ye na wi no obi a enua na ne obi kodua no kodua ne bone kura ho akade wo ho no abetumi dia se kupa ene na ka me no ya adwe ye ntumi nya no sa dia ene na ye premature na me hye obo me nye komsheni Doomsday prophet na so no kura no say every 5 years no ye na ka be hu se wono mo nam kuro no a ha ye hu so na nam kuro no a ha no wo mo adoso mo one more adwum yare fi se wi no mo ya ekoba asante e be do so mo one hwe na akogiensem enu de ebebam Doc anope de onyamkopon enhyiraw ene wadaje a wanya ede ama ye yeguso a yedi nkomo yi se bibi kire ye so a ye besa abaunche bio na ye ne wadi nkomo but doc we dey before say obekọ no na no Thursday National House of Chiefs ACI ewo Kumase ema omo ede krata babonten se Sound komo way LGBTQI+ ene hon sensam yenim se parliament edin komo se emra ebema bi a punishment bi ni ade se be ya sa ne ma no ye mesoso o se make a stance na clear se sa ne ma no enya de ebe soso ebinim kire se ukọ ejamu amakoya doctor fo ni science mu a yesi so bi be ma se metiwe se me se me ye be men na me se bi a Prince Obiri ebu atiwe me se ne ho ye makono enti me ne kwakoda san nyame ne bo me sa na nyame ebo me a dog yesi medically bibia sa ni ho no na sa nkrofo no sebe impreduasa me use me words no carefully sebe impreduasa omo abodam no kresa abodam no nsimfu a ye pese ye brase omo adwum yare ene o kansa Matias doc omo adwum yare meni National House of Chiefs for adwun pa meni National House of Chiefs for adwun if you say one kasa ukọ restaurant ana adidi bia choba na ukọ uru bi ti ho no otifufu na no de uru de hwini mu otifufu no de uru da sum otiba ko no de agu nani o de uru nani one kasa say na ka bo adwun afa study background ho de be kan say bibi adwun ewo uru yi itimu so na enipa etie utadua obema tadua as all the fa obase Bible practice obema hokan ewo oba ho obema tadua as all the fa obase now so that me fa obase ne mo de be fa be yonko bema achia woni obi oti restaurant a ochibufu a ode agura refini no nsakaibe na mo mienu muntem mo ya de pro enti achini bia ni hu se adwum ha nemom officially no de ewiase se yenjin tun se normal name sa official position wrong fi say can no ne nyina nim say 1950s and 60s no na textbooks mo engoma bibia che say obi yesa sabi tumu na adwum yare na a chain na wona wo mu disa adwuma gay for no the pressure to American Psychiatric Association the pressure part to almost emo so sa omadwe nti se sa omadwe no na enye abode nimje mu ti no msesa ne mo pressure dia kom so no msesa nti no na ne nuko mu de eye no quest still say obi num obi ye sa bitumutumu na adwemu ha sa pepenete yo nti me no ya mate doc nyame nhyiraw pa no pay that's it ya na yese opese okum bodom kraman bia wo manu dimbone na wonya kwan akunu nyasa no correct you call a dog a bad name na what you mean yakwa yedi
Anything Crophobic Eddie and Samoa and Yellow Cray abata embra Parliament education. So ubi who say when you nipa yenukram what the moya manema yabetuma koje Eddie Entisa. Embrano abo edipa ho ban se obia nipa mienu bi o mayo magen se omo se bi se betumutum no be ye no e omo dem no embrano eni won eni asembia mo hye mo dem na mo ye mo abia nipa mienu e na mo jatu embrano eni woni e ma asembia na mo wo ya wo agen se obefri abonti abadem obefri dem apia abonti na wo de woni ye no e de be kan krofo na wo pese wo de krofo e basa ne ye no enkankan ne mofra wo ye innocent omo ni mo hwe na wo de chi wo mo abaka wudwumade no ho a eno na emran ani utia ana sa wudwuna bonte opele na wo advocate wo kaso sade eno na emran utia na nipa mienu a mo de mo imagine say ye ni ensuban e wo ye dem ne ye de emran ani oni hu bibia doc ye da se anopa nyame nhyirawo As for Dr. Akwesi Osei na yene no akwakodi enkomo no emrebi etwemu sene ode atu ye nimo sisi de wakwa homegim oje na home na no ye pene kwanchefo a woda Ghana Mental Health Authority ono ana na ye pene kwanchefo a na oda no Dr. Akwesi Osei ena yete ne nka no enche na mema Osei kwaku ene bright enin akwaba womo eye akuafo a womo afato womo ho so omo ye campaign de ama Dr. Usu Efriye Akutu, the former Agric Minister, former Kwadaso MP, omuso no and the bitima jo manyi. Ma Major Derek Odru Akwaba. Sisi akwa na mete say Defense and Interior Committee nanu ya ona na ye chairman dano inti megime di se wi mrei ye no ohun bi oti bi suso ne twuro kra ne bi kra wo twuro bi ene ye de aba beduru ne adan na wi Ghana yenya gold yentimi yenya oil yentimi die koko tim ade na nyankopon fama yen ese de wi bebo ye dam ye kwakoji atum Major Derek Odru ma chen ye nua na ho ye onyame adom ho ye pa ye de radia se ye de some description no eno kre se emre bi atwam na anu ya na ye chairman Defense and Interior Committee of Parliament. Yes eno kre na me na me chairman of Defense and Interior Committee Parliament. Me appoint me Deputy Defense Minister no. And I'm handing over my honorable set a champon. Okay. And also no you free hormone so call Eastern Regional Minister. And also hand over. Sa nti say no menye chairman biem na say krampo me ni parliament biem. Yes. Nti no crese na me chairman of Defense and Interior Committee Parliament. Sana Courts Control Commission bill we are o ya jiatumi ebeto wanim merebi na o ye chairman no. Sa ebrai edidi hu abubo a acheye pa. Na ya na o hwe the feel of the people. Buffalo me pacho sa ahaban ya ye di hu nkomo yi we ni mienu no pa haban ni bi na ye hu difference na ewom no pe bi na fa eto televisions mai honorable pacho di hu nkomo di hu abubo a ache na o hwe nipa dodo no a ani nye se ye beka se ye nkonkodua wi na yenton ntide bia se peja na agiegu ye peja na agiegu na if parliament eno mo de ebeye adwuma se wo mu ehwe na wo mu de babeye adwuma se wi ni se de doctor kan ni wo mu ahoro mienu ba ko ano odin pa ene wo ba ko so ano nya din de ano nya din no ye de yeduro Drubiti sese. Ye draw just say yare draw yade pa be say doctor to me prescribe ye ye nro I say drugs ya ye num yi medication because we call bridge na obi say dey ni kura wo ne bag was say drugs ni wo mo wa no mo chi no say medication wo yare okay hun kan no ko kan drugs o kan drugs na akwa say nubone aka medication dia na akwa say medicine enti ye dimde ye medicine esayare esayare se de be ya wo apomudin na
watimi ahwe na you know etimi de bi ye even enku amba makra de ye omutri no ye de say wi no bi ye etimi ye niema bebre etimi ye niema bebre enunti no se dia ano nya din no ene ye de ye ba dia ano odin no e de ene no num ano wo maboro no na o ka je se si edua nu bi ana se onya yi a obi ani ho a obenum dia ano nya din no ensakora no kwayensafo sebi wono nsa opede e betima amana high ya beba na ni so kakra dia enya yi na David na say dia enya yi na coke o say amponchi mpekek nti wonnum coke wonnum fanta wonnum sprite but dia no odin no but say the doctor no kan no e very close very said the city no wa hwe ni yakura wu hu David nti ahwe ya manfo be fa bronya ho awe krakase yes so yetimi dua no banchi ase eni banchi aha no eye ekwakoye close ena ni ntosi kura mpo no aba no eye close yes ende yenya legalize sa eye kura mpo no wo hwe car ho taxi na wi aha no edida ho said the say ye Netherlands wo ma legalize into for drugs over store bia pen bibia no wo mo ede aye advert wi eno mo de tofe aye die ni adon Netherlands ukwa na say utime but Ghana no ye legalize say na the legalize kura mpo no anya di anu odin ni bi adenti na manfo ebose dia wonumu a untime muro no ene ye say ubetimi adua na ye dia ye duro ene ye controlled so enti ya ahwe ni ya ye control ade no say there be we ye medua kakra bi na nipa bonefo bi akwakodua enu bi dia afram na dia anu odin ni bi no na omakodua e no eno no beton because ka wo mu pa sa diska wo mpa ne bo odin wi pa no ye ba bedua yi yes because there be dia yenya you know dia anu ombre ne dia ne bo nya din se dia anu okay dia do ni anu de na ebo ye dam no anu dia ne bo odin na manfo de kwa no ne ekoton de kokoshe ne mamuni ade ka se free akofa bidie ni ya lodo agum finfin o de hyase nnua a o de ko nyina no o mtimi de eyi no hyase na wo de aba no ma aba package no etimi emu dua na so wo ete hata na se wo a na wo de afidie pa de ase di twa blocks bi no emiemia so anti boto ba ko boto mienu a etimi akitwe bi ba we a weti wo mpa na je se utimi de tukwan abra nipa bebre ehunu taxis ne trotro no nya na nam kwa so bebre no ebi hye but enkete no untimi ehunu eno na ye duboni a etimi mande amanfo ewo mental hospital emu fado do no a eye wi doctor ko so busa makọ pen okobusa osi o na me hihye ena man ko basa nti odibia tutu we no ya de awo o mahata amana awo ni ade we kura green akra wom eye brown pa dry pa de me hubi na me area ba bia na mo na nipa bebre edua bi a na sika wo mu udua na buro ni other things no ni ade no na wo mpese wo mo ye omo stati so mu dia wi na omo se sika bam no se ya ma sika bebre nti na mpese wo mo ko da fu kura ni ye twagu no sa na omu dua eburo ni ade no omo ni nye ho bi wi no yes we ni fresh one no tosia ene you difference bi enim ben pa agisa wa winim nti edua front tosia we be dey obeka se ye tosi ni edua banche ewo ho a obeka se banchefuo ni ade na omote e different nti we ya yama you know ebe ma amanfo kwan yes ankambra no se ye nua de anu nya din no ye dibia ye duro ye dibi so akoma ama no ne because asase no very good for you know cultivation of we yasasi ye papa enu ti no dua ye betimi adua maybe ho dua enye yi ha ye betimi adua anya ho sika ma wo mo a countries anase medical laboratories no ade na beto no ye yakoton bi ama wo very controlled ye be controlled pa bagana busam se obetimi control we enu ni asem no yi obetimi control we what the way be from adua ko je license kura so de be ya odi ba frem akwakodua so hu se de ano nya den no bo no wo form de a obedua ne ano de na frem banche kura na otim de kakra wo mu a kokowuram udua ntosi na de kokko frem na dua na se ya wi na nkasa na wo se ya ma akwa no wakwaje ayi afre no obedua ate
ama manfo abenom anya adwenimu yare Ghana nipa dom bebreba enam yin doctor for say emu Ghana for emu fa eburu fa e wa adwenimu yare enye sesebe ebia wutira ye rasta ana ote kwa ho na wonam na we say ni ado enu kwa na je say wa adwenimu yare but enima ebre say the doctor no kan kura no the esa we sorry anopa we ye ni ade na kura na wira fi wonum yi ni so wutimi di papa deeper nya atinka se obedi di kwai o sa kwai won kwa wo sa di so many grams of kilos of niema aduane a e body di yen ya ka ne o ba ko fo wa je dia nti se esi ho enu nti no na se ne wudi nyina aduane ade ya enye no nanka enye dem de kura me wo ho nanka bia me ye chairman ka we me ka me bia ka me ya atwentwe so pa se de ye time a ye kofa ba ya me ne mani nyi ho se it as chairman no dem ye ba ne abogu ba ne abogu para eduru mre bia manfo se die kan die pie wo mu on say de be ye nduro no ye nkoto no saa ne ma no a ye de ye nduro ne bo odin pa okay saa small quantity 0.03 no a ye de ye nduro no ha se wo kwa akoto no wa ma no ne e de aba be ye nduro medical laboratories no kwa akoto de abda ne bo odin pa se ye dua bi o ha to bi nkonum ne oyi a wo mo eye nro nim ni ade ns chemist no ni ade wo metimi dia ye enro wo ha yo medical laboratories bebre wo ha o musu be hia dia ye nro ade bia ye de ma de eye wo muti na wa hwe ni ya na kofa de ebro a wo ti wo ye utira na fe na utonko na utonko enti se wo nom sa yi no a e na doctor kan say look obi a wa nom a wa bro pa kura no I'm telling you say nsuo ene enkwai si ho a wo twa efufuo no a no de akobo nsuom. Yes. Adwinimu yare no. Wodi akobo nsuo no wa bra nkwan si wo. Yere se agua na nkwan de asa nkyira ntim. No, won nsuo no wonom. Adwinimu e ka no. Ene ye wo mo so abodam pa e wo ho. Sebi ye wo kwa wo ko narcotic wo ko mental hospital. Wo mo pese obeka ye so abodam. Yes adwinimu yare. Eye dambo. Eye dambo. Enti no enye se amanfo benya ho kwai benya bibi de afa ho se me de kwakoye de ano nya din no na makodua wi no na fe na odi akodua ya no odi no na waton na fe amanfo anom aboyade wade bi ko Ghana ye di baabi a di kwakohye ewo lubone ho edwadie no ye be kosoro pa mate honorable homesoma me na onua honorable Patrick Yaw Boamah ewo ahoma no so oye a member of the Defense and Interior Committee omo na yes adwuma we ya ene ya babedu baabi a ya dream ye ne nkonkodi ho nkomo kakra na ye musa se ede ne kom pa enu nti no sa wi ade we ya giatum a ye ba na ya ba be cultivate na ye se ya exported ya ko amanfo encroso honorable me pacho ye mo atemo akwa ebe kumase Joseph Santi Michael's Bene Tifuna. Honorable Ahaya SOMPA FM ne SOMPA TV. SOMPA TV so SOMPA TV. Me chia mini apeni honorable retired major retired Derek Odro. Dero. Me te the catching akra. Also no so chia wa no pay. Dero. We dim so one kai. In Cranson of an open or no casa. There be where you were studio Kumase no near Casse. Hey, and a dero. And that's it. May Fakwenye Swatcha at this year so Kakri Central. Needy kind when you're a member of the Defense and Interior Committee. Okay. But make members are in your gym right too. It's a check. And yeah, Supreme Court. Interpretation be on my almost declare section 43 as unconstitutional. This and with the implementation and enforcement of this act. Now, and yes, we are a man for no and a boniso. We are into a certain content. I was a 0.3 tetra cannabidiol. That type of no, I know that you be to na process near extracted oils, near my be at the abwa near my pea. Bini yaro what to say kukram, ne
Serbia, epilepsy, nearby bebree. Na Yankee abai ni abrewa yempese obi abeja ewun se we are here for na amount for we are say big economies Canada, America, UK, South Africa, Rwanda. Almost you have medicinal cannabis in a very big industry, $1 billion yempese better now amount for any home facility na yes so yeah. We want to go along with the world. Seven, the Minister of Interior, they in charge. Places, so yes, but home or the government. Yeah, making sure, sir. Dear, but this is humanity. Hello, Rabo. Me ma cho me to nkapa na say du baby na ahoma ne breaky kakra. Ye pa monitoring. And the best test in the Abana a bit film about so that they don't go be the 0.3 na Parliament. Honorable adia baako a onua Major Derek Oduro eka ho asem say ono no time no ye chairman of the Defense and Interior Committee of Parliament no esansa sa de we na ninye ho na onim se Ghana for bibia yetimi abuse ene ade kra ne kra ye ma kwan no amanfo secretly edua sa de we eton de ma youth no enoma sebi efa bitirimunti no na aso mo fa kwan bi so ba no mo a delay kakra no ma ba to baby no ma ba to baby it when you pusa say at this time ade adenko na Narcotics Control Commission for ade betu manimu a eye so convincing na enu nti mo je sa de we to me knowing very well say mayimo ya abuse bibia ewo omayimu a ade we in the long run ombetima kwa kodua ne onomu a ebo nipa dam ni bi afrem amana bebre aba be hayen entina your law enforcement agencies no entina the Parliament chairman yanka say we are ye non kodam survey where a particular breed and seed idea I was a fall within 0.3 tetracannabinol. It is a who could be from under the pretext of so medicinal cannabis. Near show there a brand new bay ebedi Mr. Chair. Intimate mini so and yet any type of cannabis. Your friend medicinal cannabis. Medicinal cannabis. Okay. Honorable me na wase anope me na wase nyame nhira opa na wadaje wanyama ya nope bibia ni so a ye be sa ba onchen yo ye da say we Honorable Patrick Yaw Boamah menu penin Honorable Patrick Yaw Boamah na ye no akwakodi enkomoi wo ye MP edema this year wo Okankwe Central okay major yeah said it was kind no say won be control na o kan say Ghana ha mra bebre ya abuse ya so ne ade na ya na ye yure fi say even Bible mu kra no ye wo 10 commandments yes 10 commandments the 11th one no they to su du ba ko no nyame amfa kan ho no at yen ya tiasefo ye de aka ho say ye wo 11 commandments and that shall not be caught that shall not that shall not be caught. That shall not be caught. Tumra way, and answer way mrawe, and you say, but Okoya, and Mayancho, Yanchoa, what rabi. And only the 11th one. 11 commandments. The Akahon. 10 commandments, the 11th one. Sana Mrabi at that shall not be caught. That shall not be caught. Say Yanchinua, Atumra. David Abonyo for. And what me afa, and Quatico be Aquaye. Yanchinua, no one necrono. And ntina ya na nipa bebre bankamra no de enkaye na de ma mrahye bedwafo o mabufuo pa and say the mood no omo ye no and say obi de call Supreme Court
interpretation obi na de call yo enye Supreme Court no an so de yase mo hye mranti no enye obi na de call for interpretation and o hu say etia Ghana emra no and ye o mabufuo say de yesu ye be hye mu din pa ne ya passe na de enye de ye ka say anu odin no bi no ne yemfa nya adwuma no ne mom de anu o mre na ye nka ye ba me jo no susu dia dance na kese ye na mo semra na ma ye ne empe so bi na tam ye de call Supreme Court he should tell you say yesu so amo semra na ma ye no ye ne nye ho ti no bi tam de call ye no say bi no say ene no kre ane ti na bi no say akobi no bo say ye pa ne ade wo mo ehye no mo bo say ebi ko apetesi ba bebre nu adna ye de Peters no mo enom green nesi honom o ko on ton wi enso na mo nu wi ye de bi ye tofe bebre se kra biscuit ni ade nyina no I mean just but na emra no de enkaye nenso no ni implementation no ene ye bibrem pa ye Ghana pa no bebre ebetimi abuso ya ntina amanfo bebre ekasa matia no Major Derrick Odro na abusia ye tene nka no oye nanu ya deputy defense minister ena ye tene nka no osaso ye esen Kranza North ho Kranza North yes Kranza North mamenko minua ba ho na ye ni nkomo fa time herbal ho na the next 10 minutes ba menno edini komo oba ma chen na ho ye nyame adom me ho den papa ye the radias o hairstyle no kra ni kumi no o hairstyle say dey esisi no me mama no me don be ba no obofia mama mate me da sipi ene akwanya no pe wo de ama me de nchia be free time aso ye ama SOMPA ahwefo nyina abusua ebre na so set time here ba for ye no be twetwe nkomo e de fa wapomuden ho enu nti onua bi nka nkire onua na adamfo bi nka nkire adamfo say time here ba for ya je adwa no ye be pense ni paduanim na ye hu adu papa etwa se ni paduane enya na eboa ma na pomuden na tumi si pi esita edema wo na meka akowie se time here ba for ye dra ye de aba ye friend say time HHB capsules ene ne miss channel abusua se bowra wu ni paduamu a esiesie wu ni paduane yiyi yade akese ne nketewa free ni paduanim na asan asiban aboban e wo ni paduanim afri yade ho me so no pay se wo hwe me yade abetena wo so mfie pi anampo se wo so pese on doctor di nkomo na wo kire kwan wo do apomuden be fa so ana wo yade no pese obekire ma kire obia na wo pe doctor no watwetwe wa kire wo hawo mo akire no a ahomabofo doctor didi dwuma no eye 0244 0244 417 669 0244 417 669 ye ni ahomabofo a time heba for ye didi dwuma enu nti manu guso a meka se ya wo hwe me ya no wonsa ka ahomabofo no obetumi afre doctor na wa kire wo hawo mu nyina e de akire no abusua anope ma menu ni nkomo si mape emfa ye dra ye de aba e fre ni se time HHB capsules ene ne mixture ho edro we se no dwuma wo die nyina ne se ye nkwamo ho adwuma nko a e na wo no de wo ye san se ye nkwamo no wo mu na ebo ni padua no ho ban se be ya yade bi enti bi meto nhye ni padua ne eso da meka mesi eno na se wo ho na wo de na ho de ne ba fom a wo bo se na yade ahya se na edi usu akoneaba na yade edi usu afurusane e ba sa no a mesro ko padua fe ne se time HHB capsules anasa ne mixture ne no nom abusua mesro aduro no ne HH capsules no ne topa ye no e ya adwuma ba ko nti se bobra wo ni padua mu adwuma ba ko na eye enu nti enkoto time HHB capsules ensan koto ne mixture enka ho wo de capsules na abeto amesoto na ni nso na abeto amepachoto ento ne mienu emom esan se bobra ni padua mu a adwuma ba ko na eye enu achi ne mesro wo yare de duro so a wo betumi anu ye duro ibi san se yenkwamo ho adwuma na eye na wo num time HHB capsules anasa ne mixture na wo de waduro a wo da so e ka ni padua no apomuden fa ho de na aye wo chefa enu achi ne mesro wo so yade abetena wo so emfie pia wo so ko pedro ne kira kwan na nonom efa mame wo bowrem or drugstore pharmacy shop license chemical shop baby a wo benya bi ato na doctors wo de wo bowrem na wo enye dro ni bi anto a jama bofo ne frɛ no baby a wo tokro bi a wo hyemu no ye hia ne se obesende usika e de ama no wo hɔ ane de bi amaka na ye de abrow anti jama bofo ne frɛ yen e 0244 417 669 0244 417 669 enu achi na no pe wo yoba na wo hwe me amekanfo edro ne e de ama wo san se time HHB
capsules ne mixture ba ye ene ema nyina atogu so a wo mo enom na ema nyina no nom ye no so wo mo sen bose wo mo si na echechi na no eden papa san se wo ba bi wo ho no mo asabi na wakoyusu washroom bi na wonya yade e wo ne ba mu anasa sabi o how abetena ne ba ne mu ensansan je wo ba na boso anasa mpo white age oba na aboso me so wunya time echeche ba capsules ne mixture na no ma ebeboa wo pa wase ne keka wo ana ensufite firi wa himfi ho ba basa ana po se pampan bone aja himfi ho aboso a edro ne ye ba kope time echeche ba capsules ene ne mixture no na make am forma wo abra wo dia ye wodro na wo no no na eboa nso esiesie wa himfi ho no edi ama kai sese wa himfi ho no ensufite fifiri ho ba etimi ma himfi ho kwan no eho ebie emo wase ye kese ebasa na no dofo edi empemu agora eni gie no entimi ma emfa ma be ma no na abra wo ba wo de time echeche ba capsules anasa ne mixture esiesie wo ho no na eboa etwe wo ho nsuo eba abonten no na eboa ma himfi ho kwan no eye ketoa eboa ma himfi ho kwan no eche na etu pampan bo ni nyina ase efri sabi wa himfi ho edro ne ye time echeche ba capsules anasa ne mixture me so capsules no ehemu 120 pieces enu ti se unya bottle baako na se wono no mo a edu betwa bosome ene akire na wo benum bewie no na esiesie wo mayo ama wo mayo asipi asita edi amount wo be besi ya na se enkokodue ni na mini padue ni mu wo betiti ni ho saada kro bedware bebro nan adai time echeche ba capsules no abadi amount ene ne mixture na wonya bi no no mo a ebeboa asiesie wo ni padua di ama wo enu achi no wo be besi mentenka me mentede me ne me dofo di mpemu agora enu ani se woda ho se tim kaja be me be bono abono ye adwuma ni nyina awie ni oba na woda ho agora nsu nyi pa ba ko na edie oba ne be ma na edie enu nti oba mesrew wonu dofo di mpemu agora esese wutimi agege ho so ho na oda na se me da se ebi mra biem ani adade a eba ne sa no a na be ma ne trim aye ne dedede na se wontumi nya sa ye num nyina ade a wa hwe na se wukru si abonten na wokote sansem ni bi wona sumu a oba wasom be ye hye enu nti bobro mo drugstore pharmacy shop Lances chemical shop okwa wo so per time ba capsules time heba for dia bedwa so a ebo asiesie ma ya himfie edia ma ye esan se ye dwaye a wo ba bia enum bia ebesiesie na himfie ho ede amano jama bofo ne freye esan se na dro no ensoto yedi kogu pharmacy shop drugstore ane se esa enuti doctor so di oborem wo ho wanya bia nto ajama bofo ne frɛ no na wo de ba bia wo bia no kyerɛ yen na yemfa bi emra wo 0244 417 669 0244 417 669 and when kana minya mema san say mema nso so aduro ne ye maamo so hu be ma bi wo ho anopɛ wo hwɛ me so ati ase e bia no akodi mpɛmu agro wa ma ho ban me so afri be na nsa na wɔtwe so kɔ no be ma hu sɛ ne be ma no ensesa ya abam nyina nkyerɛ sɛ ne be ma na ye kɛse na mmom yade abɛtena be ma nim ɛya na nsansan agye be ma na bɔ so me so ensu fite firi be ma mu ba basa anampo se be ma na ya na emu kekaw be ma ne mu ɛhyehyew ɛnam so ma Johnson ho ɛyɛ wodene na no papa bi ba ya so ɛyɛ wase doctor me Johnson kora me hunu Johnson e ba me ntehwe me hu ane se me hu nyina na afɔ na ne nhyranka Awurade se yɛde time ba capsules ɛma no no ɛna wɔde adansedi abrɛ yɛn ɛno ti be ma wo Johnson sem asɛn wo Johnson mu haw no ɛdro ne yɛ ba akɔpɛ ɛyɛ time ba capsules anasa ne mixture wo no nom no na ɛboa esiesie wo Johnson sem ɛdi ama ɛyiyi se bi yade afiri wo be mu no na ɛsɛn boa ma wo mema sem asipia sita ɛdi ama san se be ma bi wɔ hɔ a na wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam be ma ne sisi abobo apɔ so ho sisie ne nyɛ abra wo nom time ba capsules ne mixture no na ɛsansan sisie nim ɛdi ama ɛno akyi ne kura no yade abetena wo be mu ti ama se bi wo be ma no fon ɛna ɛfon be ma ne so tia ɛna ɛtie na abra wo nom time ba capsules anasa ne mixture no na ɛyiyi yade afiri wo be mu no me se wo be ma no se ɛyɛ kɛse a ɛbɛyɛ kɛse paa ɛyɛ tenten a ɛbɛyɛ tenten kama afei no wahyɛ sɛ wo de to dra wo ma na se so hu na bibia ɛkɔ nkan na ɛno akyi kura no san so wo dofo mu a wasan bɔ ne pa na ma agro no ayede so ati ase enti time ba capsules ne mixture ne de ye ni ho adanse kese ene mema nyina atu aguso ene obehwe aso ye nipa egu ho asabi enya yaresa no mo bepe na mum adanse no mo de ba ene ti be ma bia wa ye mre wo mpem be ma bia wo yire sori a wo bo sotoro no edro ne eye ba ko pe eye time ba capsules anasa ne mixture na abra wo no nom no na wo bo adwuma e wo mpem na wo kaja gumu saa so hu eme ma na mesre mo twika na ho driver fo no bo tena mo sisi so saa 24/7
417 afi bedro nwuma be kofi no oyere se fama me a osi twintwan wo so kopedro ni bi na so no no jama bofo ne sanse de bre na ye adwuma mama ya de so a enka se bi oba pa metena se no mama ya de so enti time echeche ba capsules ni me hya ne de me kan fo de mama ne mema me so oba wo to bi koma okunu ofie be ma wo so to a me sro to bi koma oyiri wo fie enu achi ni krampo no oyere no so wo na achi oba nso a wo so to bi san koma no ebeboa omu be no be wie no bon sa pomuden fa ho de na ya ochefa me si aduro ne ye mema duro eye sisi ya de aduro enu ti be ma me so wunti bi mo adwuma wo sisi ntimi nkosoro e ma fom no me si a me metie me pedie mu odene be sa pedie mu ohye so ho ntimi wo so mu a no abo me se na chese ni jetimi abefie aduro ne time e cheche ba capsules anasa ne mixture wo je bi no ma ebeboa me sorry si jama bofo ne frey eye 0244 417 669 0244 417 669 yeah phone ina se eso me da se ese wow Ebekasa azafonti we time herbal and yedi hun komodi ama wo no nti ukọ pharmacy shops and drug stores ahodo a enye na ehonum mamenko ene kwade message si mamenkenkan kakra na fi medin komo ewa ha saying afugu Edward Ringot or say ohweyen Ifri Upper East Region Zebila or say good morning na ono de osre MPP delegate say omontuaba ma Dr. Owusu Afiakoto ono ene the choice of Ghanaians Shama ba edina benya or say Suarez again never Allah minim Suarez krona waka wansem no daache hene Zion or say ohweyen no sa sutie yen Ifri Sasa minim say Sasa bo ho a or say keep the fire burning or say Kofi or say Yaw Boamah me momachia no pay or say the next president of the Republic of Ghana delegates na endorse no Dr. Owusu Afiakoto Kwame Ansu Echampon or say Libya Borga nie Kwame Ansu Echampon susu nie o wachi and Ampoma Vicky or say prisons officers children association president Piao ekunu meba me wadaman pikin enti meba na ba be join Yaw Brafo or say ha Ghana Junior Tiero Akokare or say ohweyen and also suti if you akokare bonten so na Honorable Samuel Prempe Jr. Asante Bekwai MP 2024 and or say manachen na Paul Bampena say or say Ghana for disappointed in another Danko Akufo-Addo especially at this year war Kwabiri East or quite dear very terrible pa and famous Emerald or say good morning Dr. Owusu Afiakoto and obe breaking 8 no de ama MPP manyukunti emfa to me emma Abdul Malik Fosu Jr. or say ohweyen and also suti yen if you man so abore Agumbiade Sharif or say good morning Yaw good morning Agumbiade Sharif and Bertrand ni Ejay Kwaku or say good morning Yaw ye nyina ye solidly or say ye solidly behind Dr. Mahmudu Baumia yo yate good morning Yaw Boamah Libya Borga menu aba nana hima sapon landed no butu or say ohweyen and Abugiri Atule or say ohweyen if you man so that tano Joe Brain or say good morning from Asin Fosu na oka se baby a Ghana ye drone de ye hia no a Dr. Owusu Afiakoto Kwasi Fosu or say this doctor is not factual may sure say we nkomo na anya ode and na ya obuache ya domopoku agyeman or say MPP delegate solidly behind Dr. Owusu Afiakoto the former Greek minister or hine Nana Srebo or say is very beautiful leaves so ahabani of esewa Berma Odro nyina hine ena owo enwo hweyen or say happy birthday to my dad Mr. Odro Fred Odro our former headmaster Aduberura Presby Basic School also man a happy birthday or hinena na serebo okro a or say ganja farmer say John Bososo or say de
nampedi na nadu dan kwaku fodo de yekoi IMF num Ghana yenya oil chese yenya bibia bi so bibia esese de wi ne de ani kwakoto so ono so ne de no teacher constitution wi amoase o say baby ayaba beduro yi yon de wo hwe ni mu a say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na delegates no de to me be man no the MPP party no enim Kofi Atta also wo hwe yen free Hamburg Germany abonte so see how I need your number oh please Matikofi ebedi nkomo ewo efichire honom mamema osai kwaku ene bright eni nakwaba omo yakuafo mrantie pa mojamono a omo yakua omo se omo hwe adwuma Dr. Usefri Yakutu ebeye ma o man no a ne seso ni ba bia se Ghana ye se ye pese ye die ho edi free IMF nsam na nyese kwasi broni ene be kire de ye bedie ene ne ye be ye de a yemfatumi ma Dr. Usefri Yakutu na oni MPP party nanim no meji o man na enso mamenika ma Prince Obri ebo akwa abansa Prince akwaba ya o meji so na busianfo ho ye nyame adum bibia ye de rade ase ho so kakrama me na me nko makrachefo ho na me ne o mu nkodi nkomo kwaku ma chen na ho ye oba de na daru ma me ye de rade ase bright de say me name ma chen ye nua na ho ye boko ye de rade ase ben sa ke so chia ho o se me geneso na kwaku adai na mo say Dr. Usefri Yakutu ena mukwa kodi nachi adeya minu ameda ase nipa du ena ebe pre akonya adai na mo de mo se mo ye kuafo na Dr. Kutu na mukwa kodi nachi minu ameda ase mechia Ghana Fapim ohefo nyina ejeso na me da se dwumadi nso Ghana Fapim ze ka Ghana Fapim so a eno ni kuayo Ghana Fapim eni kuayo di eno na anopa mi wura mu ana producer obisa se kuani ni wei hu mi na mesi mi kuani na aye no nwanwa se kuani o se akuafo mrante hene sada producer de ma wo o so ye akuafo mrante hene ne kuaye no aye kama enti se kane no asabi bo hu na nkae ma me no o hye kukuafu mu na asoda no kon no puta no brantan nye cheso o sorry anopa no afa no kukuafu mu ahye na ja o afa ne brantan ato no ko ho na chese tipa no o ko ne mpupia akeka no ne so de kuani ne nyesa na tie adwuma no aba wo kwan soro nkoso a aba abefu kwan so a efe na nika no nti ne ba se ba be kan bibi ne de atai doctor chise se po bi amana be chichire o man ne de a na ne yesese ye de o man no hye obi akuayo ewo na ni so se me se ameka se a me yekua no me yen moa ewo mankona hogunum mankona hugunu ewo hefa ewo ye me na kura ewo bare kwaim okay okay mo me yen moa emoa be a mpreku ni nwan kakra ni bi enche metini so age best farmer ni bi za ho yere ho na de ete ni say me ni ba gi ku adwuma ho free 2017 okay me ni ba gi ku adwuma ho obra na kuadwuma na nkasa ye wo yetu akura sinti ewu bere nam niema bi nti na amma kuadwuma no ye ni enko ho edi 2017 mi follow na mu se edi bibi say planting for food and jobs aba yes edi mi so mi hu se man kura aguduma saase ya me na naja tu yi den me tumi di aye enti ma me so mi bopini ho kakra ko eni ko hu se ye ma moa sempre ko ni ade aye ken na me gibi edi kuadwuma no kwan a doctor afa so ama kuadwuma aye mre amaganafo ne ye beka se duru bra esese ye de o man ni hye obi a o kuayo ho nimde o ba be boa amoma na tumpon sanse kuadwuma na e Ghana ye Fapim okay it is obi abrantie obi ababa o na otie ne kuadwuma no abafo a obi ade ne ho hye kuadwuma mu a me gidi se no be boa amoma no atumi akoso so obi a ye afuo menga se Ghana ye mu 50% e de ho e hye kuadwuma mu a engoman ne ho betoyen na abo esanse kuadwuma de ene ne oman Fapim ti na ban oman no Nyankopon amayen kwaye ai da ho asese e de kuadwuma edi mesrem nuanom nyina se ye mfe ho hye kuadwuma mu na MPP delegates no so ye hwe doctor emputi odi ba kuadwuma mu doctor Kutu ene ba ya Oma agric officers motorbikes resources and answer logistics au mutumi de call mkwa me makura ase wona make no na agric officers how okay but ne am no ka say from 2017 2018 2019 eba and now na moto na apie agric officer me na me ka kire
okay ama ku adwuma no ekɔ so kama ntina me ye ku a hu me za mete afefa wa hwe ku bi ka se unye ku no so wanya sika frem na me adawroma esanse mo a wusha ase se wo ton mo a obenya sika nti emfanse preku no di sakura wo mu kura no okase wo tone a be say sisi an minyanye harvesting okay but duru a preku di so wo mu kura no betimi a ton over 50 million. I'm telling you. Hey, maybe I don't know. Yes. Say preku na be enamo manfo ani je ho. Yeah. Kama in share no doctor Edebaye no. Omma akuafo no wanya kura no preku 5. Okay, ye be ma 5 now dey akwa shase. Now dey shase. E na wo yen no so ye nyai ade no nhye wo so say we na moa no mu. Officers no tambia aduane wo so de ma moa no. Kwan a obehwe so obehwe moa no ama omo atimi aso aba no. Omo e provide sa na emeni nyina. Na sa na emeni nyina e by agric sector no enya mpuntuo wo bra na doctor ene ne wo agricole nti esre MPP for say ye kwa akoto aba no a yemfa oman no enkohye Dr. Akutu ensa sanse ono ne wo agric background no lawyer for abeye oman ni yesu soldier for be bi yesu wo mo nimdie wo economics no amukra no yesu yemfa oman no emakua okuani okay na yenhwe de kuadwuma nso ede beko die ba e beka che nuanom se di kan me ya brantie na mde me ho ahye kuadwuma Ghana brantie yemfa e ho hye kuadwuma mu ne uye kua o mre kuadwuma mu etese kane no ana obiri bibiri na neso emfa ho se wonim die na ade akokua adwuma mu ni nyina nso oba aveli wo ho se me pese me yekua se ye moayen se ye mo na apese odua se ye bode na apese odua koku emme ana se kubi na apese odua no ni nyina no nimdie no wo ha ebetimi di aya in a near time make us see niema doctor de egu form agric sector no the project medibi baya na friend ped planting for develop for rural food and for ped BB rural export. Yes planting for export and rural development. Okay ped no ma any kuba e wo form no in a near time by 5 years to come no and niema e de egu akwan mu e wa agric sector no ai ba be pagea oman no enya asem ki 20 se de ni hwe ho na e ma agric no e ya de ehu hia ne within a short time may 10 years for my 10 years krawa or my best totally okay ba na be hye nuanum kran say kuadwuma ayefo kuadwuma ayede nti nuanum nyina mfo mu hye na say MPP for so ye kwa akoto aba no a ye nkai doctor akoto sanse ono no nyame ayi no a obeboa ma Ghana Fapim a ekuayo no etimi edimu mate kwaku ma menko bright ono bright oso ye kuani Yaw Boamah me de me nekuani ne mo me kasa the tie era akoto every year na ho fama watu esi wo se wo de beso ma MPP se franka 24 no de akọ break the 8 no okay de nti ama me abrantie te se me de me ho akodom wura akoto na me kasa eboa na ni so ade hunu no o man se de wo mu no ye bobra o dum ankoma de dum ye no o man bia wo na ho den ye nuano mu medical technology mu na ye ntimi nkoto mu ne o mu nyepe be ye de ye wo ye de ya ye som ne ye ni ye a eno ni kuayo no na yewura akoto afie so demonstrate e wo kuayo no bra no ye minister se na wo hwa ye de 6 crops bia ba ye bedi hu dwuma eno na na no 23 June ya World Bank aso ya sene to o ma $200 million US yemfa invest was our cash crops in CNM na so hwe bibi te say aba Malaysia fo besua ye wo ha every year bia annually na abema Malaysia mfa so $2 billion US ye kope Bosia bailout or IMF was scattered and ye kuhia. What you say? It is a for Obia or wonim dear ewo entiase wo kuayum na ekuayo so ye Ghana ade o dum ankoma de dum ye na is o man ye beti magina ye na so ye pa because say ye timi ye kuayo no ni ye timi produce what we are going to eat here say o man ya nkra ne o ma bebre mfra ma no ne mfa anya dey emma because o hwe Ghana ne o ma ye kra fra ma no ne ba ye dodo na ye consume say ye timi a produce ye ne ye de na ebema ye sika sema ye dan so de kwaje dollar coffee fan yo maba na ebe kofom e no kofom ze benya stable economy nya stable economy so ye no ye ho be den ebe to ye so what you say enti no e wo se oman yi ye mo obi a nani so ade hunu ni ye kuayo because kuayo no de so for oman yi gina ho emu be 60%
ade ye de awo ye de atete ye technology no ye de beba be wuram se de bema kuaye no ayefo animanim ya de emprempren no wo ye san akofa kane de odoma nkoma de dom ye no eye kuadwuma no owura koto ba ye ana Ghana since for time ye timi produce 1 million metric ton of cocoa. What you say? If you could for time, I nya 1 million tons, no. Nanu ya obey Greek minister ni yesa hete. What you say? So we cocoa for so no more than ye. Yeah, but na cocoa for ye 475 Ghana cedis. Ye be paid call 515, and ye do 660. And name no kaze cocoa bag 800. A year kutu 8 million. Yes. You rakutu ani so ade hunu nhyehyɛ pa or the kokua yenu no ana ama na ya akono a enne nhyehyɛ pa pruni ya otiwe akuafo mo ze de mrante no maba abam ho mokoko na katene ade ade eboa ne abetete se de be yebetima so doso wahye mu kena enti se oman no etimi anya 50% of our population kurase ye kokua yomu a Yaw Boamah de ye kan ebeyefo amaye na utipa e wo sa ada ye so no eyewura akoto afriye so wo hwa se de na wo kan lawyer fo abedi so bi omode aba economies omode aba ansa na ye betime tintim fidie na bi mu kan industrialization se wutintim fidie ne automobile na nko a ye ahoden asoma no hwe ya e de ne betime de produce ne de feed industries na wo be raw materials no be nya free e de akua no mu ne ye koje ahoden fini de be feed industries here is the case ekosi Commander Sugar Factory kra ni nya raw materials feed and this ye she kua yo no mu kena na afi ye ko industrialization ma obenya no ma de be feed industries. What you say? The digitalization and the technological advancement. Near famewra kua yo nim near ma kua yo no nya fo na nya akono na amanfo ntimi fo mu mehim no munye de omunye kua no se oman kua yo gina so a yesika sembe to ye na oman so anya ahode nti ne onipa obetimi de yakọ saa ekon no na wakoye frankatufo no de yakọ break the 8 na magana ya agriculture net media na ti ura akoto every year ti ye besere ye befa akonya we so aka kire NPP etu ane ne esi ane se ebrewe na ye kọ yanim no next month ya ni yedi kan ko select first 5 yes automatically ye mse ura akoto oka ho August 4th November no ana delegate nyina fa ahoden enterchiri near mana konya no me franket for no vanko break the 18 now you break the 18 now and for so dear be bring the bounce agric sector now the kind of employment the bebo men a dozen be me nti e ho na wo se ye de so bi so oba na obeyi unemployment free system ni mu a ye hwe agric or maybe ye the surest bet agric okay yes nti Yaw Boamah anopai ye jo brain say wadaji be bring komo ka credit free ura koto every year na me de ne mebusa mo ye say mu ye delegates ni bi yes mu nyina o se kwaku to aba and a bright so to aba oh okay ejimode na mo so no in mo own self mo so mo ye to support papa na aside say maba hasi ya mo kase e bia mo ye bibi de boa papa ne se be ya o be wini no kre ye guso aye ti se de aba ha ye ke yinu anom delegates no so ye guso aye no omo e kasa a kire se obia nso e de no ho e mase obeba be support doctor nti ye guso aye adwuma no dendende okay ana se de na menu ano e ka no wo hwe agric sector no a eni kra na employment no unemployment no ya fa mu fa na bia na me wona me nya adwuma okay samu aye ya na me dia she adwuma ase a me edi unemployment no kra de agric no edikan attack bebre betimi amount instances bebre nkofo a no munya adwuma omo do omo ahye sa railing for food and jobs and planting for food no omo nyina anya adwuma ene omo ya in near time no say de na make no ene ma no afi na enyini ba yenya ntwai nti no unhu say amount for enjoy within 3-4 years ubunsa amanfo enema omuduadua ne ade na ahyase eso no ona ubunsa mpa on employment no yi na na eba obi adan kam na yese sika aba bison enyuma papa doctor edigu akwamu ekwari mu nti right ora me de me said me pe ade na makomadi akire nti madaje bebre ma said di akire okay nti me wo zones bi wo ha me ne omukodi di ahia ebo nkomo na me kire omu doctor ni so ade hunu ni ehia se ye mana konya na ode besom ye oman Ghana nti me baby ti se adujama mankran so tepani ade no mu delegate ndodo na anime se me bre ne madaje ko ni omukọ kasa na anu ina me won kawe ana me ni wo mo edi nkomo na meka senior se ekura no se na meka se sika bi abeto
World Bank approve sika bi dia ma $200 million say yem fa mehyɛ yen cash crops bi mu na enu ni say no ye be encourage mabunu so monfo monkom who say yet say tree crop development authority yes no headquarters crowd Kumasi yes seed money and ye here free aban with 15 million that's at 3 years I mean no ka say 3 million penny timbetum e yewura koto na akonkuden ama and the World Bank gaja to ma 200 million see yem fa mehyem ni enye because the na make me say annually abe krama Malaysia $2 billion US dollars a year and the sales crops no say a beer my $2 billion and you put aside 6 times 2 which is 12 billion now you say I am scatter near kwaje intino a baby was ye di ni chere agree ni assurance better e be they are gaining stable economy na true oracle to ni bet me realize our vision no say man akwanya no yo mate o say ne bright medamase eja yenya muse ne de ye panel no ye frɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye frɛ Alhaji Martin ye frɛ Kennedy Japan ne ye de akutoso so atato na fi ye hu ntimo de mo ye sure say 5 no Dr. Akuto oh sure okay sure nati o de ebedi nkomo say is it 26 no more yes mate ebedi nkomo ebedi dia na ya fa ho adwene ye da se abzafo nti osai kwaku eye kwiani na bright enin esoso eye a member of Dr. Usafi campaign team na omo ababesra ye anopei ni nyina eye MPP omo primary say baso presidential primary say na womo abeka ura no eho asem no na me nkomo esiedu kitike atena se Prince Obriya Boa esiedu kitike ye former youth organizer also ame deputy youth organizer e Ashanti region wow for 22 solid years wow esiedu kitike oye strong keda pa watra se anopei Prince Obriya Boa so a banking consultant esaso eyubi a wabenisi kasemu na ban finance ni economy e ja ono an ye dan no ono so atena se anopei and a Major Derek Odro watenenka or former deputy defense minister esaso a former MP at the Madeshe war in Kranza North abato empesuaso Prince minim say wi nkomo ya na yedi what the kakra bi ebeto so a wi nkomo na yaba secret record dey say IGP nko anyesa ade ni nye yeah may very brief Major Kasano na say nam ne Major nya adwene de nam ne Major nya adwene ne say say ye nua mu nya akwanya na omo fire sa de bia omu didi a emomu enyini Major say we for the didi Major Kasa na Prince on be dia aduane nyina de say omu sa de adwuma de supposed to be bad that's not but there be I am denya me ase my brabom there are few things you busam say maybe dance and me wo metimi de sense me bo say me nye bida one of the near man we baby am a school and the choir fast raise me necessary come experience be but for strange reasons me now for nyina e choir say there na no may me free me say de me ka ho a me kwa akwati o moto ti me na busam me say Prince oba no monsada me catch you say yes ebi debi anije bi aba ebi na rehu bi aba obeba na me maka me di bi akama no ba wi de metmedin sia kantam say ebi nkom muje mu da community me fra at as far as I think that the whole topic say mre wo mu ne discuss here as a country we've lost priorities ye hunu akwanya ye befa so amoman na ye den ediye so we study economics here your absolute can say control and your comparative theory Ghana pa ekwam ben ye pese ye fa so edi ebu o man no o mention ye all the resources na e wo wiase no still ye hu de ye the problem of this country enye about lack of resources but about leadership say ye betimi decide say we any anamo epesi etufu I do man burden ebe konanim just 1 minute my land near sure we sure maybe to say
Japana emre Japan nya afa ahodie na oman na tete apansam omu tena ase na omu study hu se confidi dwuma mu a omu ewo human resources no ene niema omu betimi aboa mo ma yemfidi dwuma quickly and Japan move into mfidi dwuma enti ne yesusa no na bi enei Kasha papa nyina no Japan Honda ne ade nyina Japan e free ba yes ukọ ma bi te say India hu say ne mind wo hia buburo ayeden aka no e dey na metime o study no hu say ye wo strength e wo ICT quickly ye nyina yenye ene wiase India and control ICT ukọ UK major de obe confirm ukọ US India Israel omuso efa omu comparative oba Ghana all India, the resources gold bauxite ni nyina nsi ega amfa ankosi ba bia ene yesi wi na ebeboa as a man papa I can only wish the country well but I think that we need to do more leadership na you define your identity your priorities right when you person here anya sa ye jack of all trade and ye koka ha ye be discover oil the last time no kan ho asem oh ye nim say oil ba ne de say ye pega yensa chese ne nim say chese Ghana ye yua no so but the ye bia no ye kwa ne asa akosi tinti ye wushi omu we so omu be kwa kodua no ye me mo mse mu ubusa me dia me wo reserve yes we so ye rofa wo premre bi ke be ka wo mu no yes wo wani je ho no nyasem ketwa ase du o de kakra be so ana wi nkomo yi mate etiefo nyina mechia mejo so mi hu na che papa ana say ntenenka nim baby a wo hye obi ana me pena sempa because wa ben wo se bi asra hwe dwumadie no obi a wo nim dia papa ti obi a me pena sempa we Mary Joanna na Mary Joanna abanu afa mami enu dia boso no Mary ne Joanna well na mo dia to so amame no enye bone kra se Ghana yenso ye kodua bi because ye pe foreign exchange ade bia ya ye faso a ye benya sa foreign exchange no SOMPA ye faso ni ensaka enye bone so na de nano mrahye bedwafo ye manage ho pa se wo maje saade no de atum aman bebre no no mo de eye wo mai because we what they call Canada America almost say pharmaceutical industries no eno no mo de eye say yes so ye kasa agriculture and say cocoa eni say bibia burunku a dabi o say hwehwe mu ba bia ye fi say ye betimi aye de akwaje amano no sika ne bia na ebeboa no yetimi fa so ya igidi se ne kwanso a anono na emom kakra aka ye se ye be ye nkyerechire kakra ma ye nkrofo we no aye de kwa amano de se ye medua e different from the say ntampe na ya boys no de tete ase ha e different kra enti sa nkyerechire no no se ye koso ema enkwada ne hu energy agitum no so nkyere se me nura na no na mehwe mo ayi bi mo sister station ba ko no mu yi ba ko akola ba ko si oh mampanyina boa ye pa zede wo se me yanchi bi ya de nya sa na se yesi mraniti mejo no ne nua mo wo parliament ne be kire kire o mu je kire mu ye yes na ye hu what that is the perception boys no we do crow from oh yeah was say they say adi say yanchi bi o and am see mo de mo ntra o ya ma me no bi su ne yesa aban akofa we ya ba de ne yesi yewu ne ye ko de ne yesa ne ya boss we de o mo sane kura wi ne obi anka hwe bi ade ti sa education no cost wa me fi say ebeboa nti say ye produce di akwaje foreign exchange ne ya be develop ye kuro ide boni bia enim ene koko no emu say ya mana pascal ne koko na say ye de akwaje bosia de esi wo kura media medua kura ye say ye de aje bosia de ye collateral dada and this we bana ne nye collateral na me koye ma de na bisika kakra be ba me botum ayaw ade na me mpe no cre me da say we de me nkan yo ma me nhyase emfa free Major Derek Oduro ho Major yes mo aban MPP aban mo plot to say mo be IGP Dr. George Ekufu Dampare efri honom ade waye mo dai ya me nua me da say de edika kan no edika acheche enyema bebre mu ewo this na aquatic in they say yaba bedru politics say Elu Dampare Dr. Dampare yes they say
obi na suggest say MPP for enyi na di na nya MPP for na aba bomtirim po say on ba be yi na di nipa no so MPP ni ema wo police pani kura. Very good. Ene no Article 200 and establish the police service. Article 200 a constitution no enye president and enye obia nye ohini bia ene atwro yi IGP nemom Constitution of the Republic of Ghana ene yi IGP constitution no say the supremacy, the powers in nyina no residing in the people. Yes. Enti menu mienu nyina no na wobeye ye nyina ya IGP because ye na wobeye adwuma na ama no ama ye. No correct. Na IGP the head of no isa article 200 no na establish police service. Police service. Na chapter clause 2 and yi IGP I'll be head of the police service. Head of the police service. Okay. And also no directives any on the control police service. Okay. I see a TSS. Now, say Ekokoba say IGP President Boni Din say one day now upon the advice of the Council of State. Yes. Police Council. And the bayi ubia what betimi aye IGP. No mo de afutuo na akwa koma president. Na president so no ne Council of State atanase. No mo yi no. No mo yi no boni dia na president aswear ni in. Yes. Anu ya mo swear IGP in no. President kan se bi. Wasi abodin say we ye IGP. Minimum abodin na wadwuma no a wo be no ha no national in character. Yes. O man nyina adwuma na wo be wonye MPP IGP. No correct. President AC Sudua wonye NDC MPP wonye NDC IGP. Yeah. Adentra eno mpedi kansa wakan sa se ya timpe bebre. Yes yo ababi oba so on say president you know ntin wi nu a na oni aba no e na hwibom. Yes oni aba be hwiabom oni be plan e obe pro ye na dwuma say de be ya o man yi e betumpon because police for e na ye in charge of the internal security. Yeah. Na say for so ye external security. So yeah. Enti say de be ya o man yi ye nyina e ho beto ye no. Babo ajapade ne enkwa ho ba no eye IGP dia. Enti o mampani tu no fo se de be ya ye Ghana for ye mfe adwen kosi so da bia se oh so obi ye bone na se okochi no a IGP kochi obi a ye say oh order from above say ye nya no. Don't be that IGP. E kan na amafo ebre entina se but ye na abaso wo Ghana entino order from above ye say president na wo control IGP ni ade no wo say e ma meye political party bia IGP nemom o man nyina IGP obi obaye bone obi a so bone ho ban bia no bone ho ban enintino o mampani e disawe e beto ho na ye wo constitution chapter 6 directives of state principles abano asede se wo ye education health way culture ne ayi nyina now but say you know so wo hwe the last one chapter 6 no was it the duties of a citizen. Yeah. O my bia my papa bia no wasede se wo ye yeah se wo to aba yeah chapter 7 no e kan abato e kan electoral commission ene political parties no yeah nyina wo na e wo ho ma e na wo so anipa no wo kwan se wo kokoto aba. Yes. Enti se wo no aba no constitution dia ma se wo koto no wo to no papa ne kwan so enye wiamu ma ye nipa no a ye wo wie yasie ye ne ye kwa ye pe kwati kwan bi
ekɔ wia abato no ye ne ye kwatikwa bi a preventing nkrofo so ntimi nkonkoto aba ade ntrase de be ya wo bedi nkunim na other political party no ntimi ni nkunim enu ntina wo mo di security ekɔ abato bi ase polling stations ene ayi aba bia yeto aba bia enye police for ene ekɔ so obi nsa se kɔto aba kɔ benkum anase nifa mo soja for ko bi anye soja for police ya na tem ya soja for no ye backup ba police for no ene immediate yi enti no enye IGP ene ka kire se police for am ho nyina no mo nkɔhwɛ se obi political party bi enkonko wie mu da bi police for ho bia obi ato aba soja ni bia to aba yen ka se omko amon to aba abama political party but omo nye partisan politics. It's true. Obi akwa to aba yakoto special voting ye na na wuntimi nka se police for nyina IGP a control wo mo se mo enkonko hwe se saa ayi we abato we enko benkuma na se enko nifa. This time orders no ye de man say police you say soja o. We tell you what to do. Orders nobody can say be instructions side the mind. Yes. By the stronger than it's an order. Order. We tell you what to do, but not how to do it. We tell you what to do, but not how to do it. I see anything. What training? The esa wa said the esa soja ni se police ni no wasua nti wa pass out enti uba ya ka say ko provide security e wo ha e wo SOMPA FM SOMPA TV a road block and na say checkpoint e wo ha unim the esa wo ye enti nye commander no e na be ka kire say ko a se ka bi ba gina no ko ya ifa so searching procedure ni ade nyina ya kire. So we tell you what to do. Go and do establish checkpoint, roadblock, say, they coordinate and search. You know, when you internal security operations, but how, what to do? Actually, you know, say, oh, now, say, now, Commander on Cassanchero. The IGP Timin Country Police in his say, Corner, Cochesse, you are banum, and I say, you are banum, but quiet, if I saw obey a human auditio, what would you know? Obi ye na so disturb amanfo say o ma wo konkoto aba e no be prevent no but you obi kura obi kire say akwa we wo hadwen and that's how commission staff for na be kan so je ni president untimi nkom direct I just want to say crime e bi e koso enti obi a woni adamfo bi kokohia ya na wo mo ka say yese yakode de nyina atene say so ye senior police officer. We are not sure. Yes. And at the honor Casansu, we are not sure because you see him. Yes, him. And you no bad, you who say one that's the way a police officer who you don't belong to a political party. That's it. But you don't belong to a political party. And you won't go me, na me so jenny. Because I'm your politics, no, me resign. Okay. Me mate bebre e wo so je wo me generals, you know, brigadier generals and major generals okay me me resign yen ma ba be politics ma ko fa politics atare ahye enti wo pesa wo ye politics now the atare na gu ho na wo kofie Rollins e pesa wo ye president apart from cool na wo ye ya be ye chairman of PNDC no wo pesa wo ye president of Ghana no wo ye atare no gu ho no correct nti untimi fa atade ne hye na anya politics nti prosini entimi fa atade ne hye no nkonko ye politics say me kwa akodi ama political party we anase we nti dia opani no ko kan ye ne ade no neither it's neither here nor there because ni wo ye prosini a untimi kan ye say police for no eko di ma NDC for nti na asen north Jachi kwesi wini ye dabi amanfo ne ko kire o magen wo mo responsibility as good citizens and wo ko kire say we die beto aba na ma no
enti en odi nkunim but me go to me downplay the role of security or elections. Security na just oh ye wadwuma ye as a professional police, professional military. You don't involve yourself in that. And then I say security adwuma no and say politicizing no. Yes. But the right way I see the corner IGP President Ponti no. Oba on ministers. What DCs. Yes. As you are bankrupt for no. They are part of executive. Parliamentarians watch a parliamentarian. What you from soa or betcho. What do buo any die and the mawomo. But we are from soa or betcho. So we are no who said yes from soa we any and the mamma show. Why inviting Crawford Bebre? Abem penny for political party penny for Bebre. Into the Juma say why professional job say way and SME say in SME into the Sanima winning in our basso na so ye na dwuma yie na ye bo na baso a na no nkyere say we NDC IGP mistake aya na amanfo ye no na no nkyere say e wo say wo kokodi ma MPP for because president na yi no abi no go na yi no on the council of state na yi no okay and waka yes o ma me ye Ghana IGP and a political party IGP it is IGP koko ye na dwuma yie na so ye ya nti obi okoko gina ho e kan say wanya adwuma yie wono di ma NDC for di wa ye ni wi abema 2024 MPP belusu ye pese break 8 no a it's neither here nor there obi a wona dwene obi a accusation even Supreme Court e di assembly bana say oni ne nyadwen a wo se me ne nyadwen maji atumi de we respect the views of the court but oni ne nyadwen nti wadwen no wo kan obi a nchi obi a nya ohwe yes obi asem no court na ko kan say bi fa ho a and na contempt of court they we na say oni ne nyadwen a otimi kan nti adwen no obi kokko kire ye no ono na dwen no wo kan enye say we nka ye say adagye wo ho say yenkohwehwem wonu onye political party ni ebia we sympathetic to ebia political party and okoye sa ebi so ndipa kro no kra no we against the work no we pese IGP yense sano se de be ya sa adwenboni bi woni tiri mu 2024 abato no wonya kwan emeye nti no waye no wa chanyi situation no na fe waye na no nti se abufuo no kasa na aifo esesa no a na dwen ne say bia obakwa akoye bibia ma MPP for adi nkunim which is not the case mate I was for the Major Derek Odro nanu ya no a deputy defense minister saso ye kane MP demand this year one Kranza North Baton Pesua so Michael Brefo so hwe free Texas United States of America Nasco Fufu was say by all means Baumia Ebewini as the presidential candidate of MPP Kojo Bafo Awua was say good morning to you or good morning Michael Brefo Kronwa was so hwe na wuti yen the free Texas United States of America Kojo Bafo Awua so hwe yen free United Kingdom the Reading teachers say Monday muna muni madiu inti no UK and Thomas Boateng or say good morning Kota Henkai or say okay are you not ashamed your former Greek minister you boys are lacking fact okay ono so ne de no so de no Paragazi Yaw or say ye if you have a weak electoral commission that gave us more than 3 presidential election results and play monkey tactics not to entertain witness box okay or no so no Crispo Fufu was say NPP ehia obi a obi break 8 no de ama NPP amanyuku no nchi ankoma Dr. Lawyer Dixon osei SCB mamenko Prince ono mo bri ebo ho Prince sa edin minim say this week the no a na akwa what the akire what tete nkomo no bi IGP ye plot say ye beyi na free ho no mo oba ye kakra yi ni suni ni ban HSB bi say I say kra no makwa ko hu se na papa former vice president Atamils vice president no ona na ye ne I mean can in such a way some man for better say ona na ye ne bodyguard
a security for non friend no AD campus ADC. Yes, on na ejanechi inti wa oni tu ani ebe koma me yi obi as bodyguard of a vice president. Inti afi chesensem no bebrebe no homo keka. Prince Maminti o dampare. Ya mesa da wase. Say most of me betina ha ya na me wo interesting thoughts from the choir politicians ni nyina address we issue no. Yeah. Na answer na me deal with the issues of the people. Me year education kakra. So Ghana's history right from Gold Coast, PMCBC Ghana no. The head of police Edine cried then Assistant Bibre. Yes. Right from 1831 ekopem 1893 na se wo na wo hwe Ghana police so a wo na wo ye panyine a wo da no a ne din different head of policing inti on say do baby major ebe timi me bra be chemu e do baby ne wo head of state ye wo hwan na change abe president inti policing no so no ametamafo su change ya inti between 1831 to 1893 now na IGP of Ghana near for head of policing. Okay. Then from 1893 to 1866 and a dini bese sabaye commissioner of police. Okay. Then from 1966 up to date and yesesa na man be the inspector general of police IGP. Inti dino for many centuries or about 2 centuries na assessor imprensa. Yes. Na se oman empempi no esese me ani ba ye ho so ni hunu ba bi ye free eden eba se de be ye niam bi wo ho aye betwe ho eden e de free mu. The audio no without doing politics with it se me fa me ho as a corporate leader amania me go through na say na matemo no the typical attitude of Ghanaian subordinate. I friend pull the leadership down. Pull him down. Okay. Yeah, I keep saying, me be a corporate leader na me sha by the age of 32 na me a bank CEO. Okay. Ti ma bre e was ansem we ho. Wo hu bebre. E was ansem we ho. There could be element of truth. E bia na no kredie bi eden. E wo. Ba wo hwe Ghana yesu ni e ban a obi bia wo di panyini bi achi no owo ina adwene bi se daachi bi minya wakonya na mani yeden ejena so yes enti nsem a obeka ama wa wudi kai no why very unpopular bibi o se so ye bia obeye said the be unpopular so ba banks ma leadership bebre ho mu ntimi nko leave because who could leave na the man deputy one moment one hair near ma obeye no wo ba wakonya near ma anyeden ye ma won tena so biem enti upside dealing with the substantive issue we are be su any baby a e wo Ghana fo mu a esese ye twe ho ye den efiri ho obi bia wo di anim kan bia no ye pekwan bi de ye den e puli ne se de ne be den ye de ne be ba down. Now to the audio itself, I think say it is creating so much mistrust within the system. Already Ghana for your observation about the Ghana Police Service. So me you see the 2 by-elections say you call ya Kumawu any Asenof. Who share ya Kumawu and this complaining kakra. But because the woman yet de bebre or one say a seat ya no woman say obvious or secure seat for MPP. Yeah. Who has Asenof? Sandy sentimi areni Asenof can sembe papa. Yeah. Who to na ya toto boy no. But victory covers everything. A moment na nkunimdie ne baaye no they decided that we will cross over sanya mani nyina. It's true. Say emra na aba no ekoso no etuo no to wo breku ase whatever baby etuo no to ye no asempra so me tie audios and say video na they were questioning why Mr. Dompre or Dr. Dompre the police for beba e ma no de mo mukuta ye. Yes Dampare. Sorry Dampare and I'm called Dompre you ra Dampare Dr. Dampare na NDC question say adentina such a crucial by elections na ye kwato na wa ma police amfetu anya den ama then civilians ebeba o mukutatu o mu ye den o mu shoot me we are me nua na be kasa make I can tell you say
se NDC anwene sa seat na kebeya asem kese e wo krom ha. Oh yeah. Enti such audios efuwa the mistrust na yeden Ghana for ewodema police service nim. Again, police is dealing with the issues of integrity. Yeah. Ye Ghana for nyina nim say some way somehow they are not group that we can trust them that much. By Ushe ye IGP Dr. Obaya wetimi manager masa system no at least se niema ankoye no hwe a by elections na ye 2 year it has been an improvement on previous by elections. Yeah, I also West Ogun. Yeah. Gradually confidence ye wonu mu ne yeden ba so say obetimi a police elections na ye be kon all of sudden na we are den abebom bia no mampani kwa wa adwen se ko be change ne dada saa de ya akosie nti say akokekere ne nsa odo sa ko kan sisi yanka enti enya de eboa and assuming say audio no we nyina ye it is alleged yes say audio no ye no kra it exposes the government because papa na police inspector na kasa no Mr. Mensa ene ne kasa no we major a player or MPP mu assuming say edina ebe banede allege banede we ni pakese and if it is true it exposes SOMPA FM the government which enya dia ayeden eboa. I keep saying that be ameka your democracy no is the only thing that we have. Amamoni nyo ye nya ye bancha pese bi dia ye be kwa kwotene social media so ne eden ne asre ne nya data to Ghana you can't go wrong. Oh yes ubenya bi eden never a dull moment wo data social media ne so a enti omumwa na no anajo mekaye ramatena midu onu so the new twist yes Martin Bika midu yes sa papa no na me kind no Ghana we na me say papa we ni ba bi o school atropa yes very good so a lesson to all of us say ye ba mi ani ada ho na aban ba na adwuma na obi owom bia ba na adwuma masama meka e bia na me di twa to ne say the law must take its course. Yenyina wo my Ghana and there was allegation of tapes beer individuals be there then e dey aba o mu typical example here former NDC chairman Yewura Samuel Ofusuampofu yes ono kwa case ne say o court that's so court we make statement beer that they deem it offense or against the law the Nigerian court for more than 4 years Masama America ne say assuming say the same way na Ofusuampofu dey yetimi di call Israel ema wo mu call examine expert ekoye audio no a wo mu di report forensic audit report aba say no voice a ye de na kogina court no they should do the same. You see na no better na me kan asem bi say wo aban ma empempi emra ni favor certain group of people. Say ye pese ye nya pepepe yo a ye ma state institutions enye na adwuma na de etoya ankoye no ye ma mara na ni wo munye den endi se papa yi ekobai na se ye no krese okansa ansem no na se emra ni di a okina bi no wo ya akra na se wo ranks na chi a obetna so din no abompaye se mra ne so na se nyankopon se eye wo de a nkwankwo keka obi ho nsem yawo meka me na me gina lecture theater me your presentation it was just a text message and ye de mame se wo mra so a nkoko obi hu nsem ansa na nyame recognition eden about so hey mo radio da bia menua particle to abetna ha wo se SOMPA platform no eye kese minimum crofo a wo mu wa achi pa chew se wo mra ne nson ya o ma ba nyame se o time so se kwetna SOMPA wo ho a mamu producers burden ebe frɛw edwaba ti masema make atwa to ne se yenia ye di empanimfo achi a ye pese ye rise through the ranks yenya abotere emfama wo mu se wo hwɛ bible mu po a obi bia wo sum obi e wo SOMPA mu wo kono animonyam ne nkunimdi anyame de ma no ebro ono panyini na no eden no wo som no so na emom utwitwa panyini anase de kandifo no enantini se de beya a ubenya akonya abedi tumi na oba ye de ahenche ne so awa enya de obetime behin how am na kofa asema ba so masam ne say
mpanimfoɔ no must deal with this issue na nkɔfa tension ma yɛte sika so come there yet your social media me any then we want to enjoy it that way. Sure. Also for the Prince Obri Yeboah, we a banking consultant, you be a benisika semo. Mamenko sedu keteke ho na maintain. Esedu ni abeni say IGP Dr. George Kufu Dampare mo party ni na mu yam di na ko wura muti aso ye adwuma mamo. Emi yese NDC kura se no boss omo amo na mu wini na mu wini a tape ni munsamu mu wini a mo be mana tra ho di IGP akosi 2030. Yeah me da wasi bebre I say the IGP Dr. George Kufu Dampare oyobia ya ye boni de no Ghana fo nyina ebusi Central for NDC MPP obia hunu se enipa bi wo owura ni mu to obia busi ono ni IGP am say ye boni de ya so no so pa esene IGP bia wo Ghana bi hunu IGP free inspector chei peso IGP chei so sa be pim enefo nyina ba ono ni obia am say ya healing pa na ya me kan ka si bebe me kan anu ya nsem ye bai sa leak tape ya circulate ya na obi ka me anka se minya daji ntie mu nyina nkosi die ban kakra mo bo no radio so ni TV so ni bi afama so na kakra na afama so ya say no ma be kura na yewo mu oman ya se bi obroni bi free ni krom abeka kire se yam build state institutions na nye eyi ne hia can I say strong men no ne hia the strong institutions in ne hia na fe de say obrantie bia ba na wo ye na djuma pepepa dia fe de ye de ye no ni okay minyimi ni set tape no mu nsem no no kure because wo mo ye was ye hwehwem ni de betu dwa say ya mpa say nya mpa no enya ma sa ti say de nyina no broni beka say allegation ya allege SOMPA na so utie nsem no a be mienu miensa bi a na wadwene no ayo say enti mo mpese obi be ye na adwuma totia na edi no ye so wa ma prosifo amfetu anko osa ye to aba wa America ya ne a prosifo di tuo bi ko ho ana wate say ye dia soldier fo obi kura ko backup ye to aba wa land ya woti bi me just African country nko an ye see soldier for te barras me see me continent South Africa ed ne pass anya boso me na beso na soldier ni bedi ni dwa ed so obehunu soldier ni wa abontene just boso me aso na ne wahia no shop right yes anya sa unhunu soldier police nko an ye 1-2 no wahia police on visibility na wo pa yes because yes wo crime rate no was yeah enti na o maya ye ne yekoto aba be na we di tuo nam ha na we enti papa ne yes ade we no say on say kumawu ankoye sa wo we ye different o so ne star no kra enu nti ene nkrofo bi ko popo se yenyi no ana yaw minim se no dia ene ni papro no omo yes a omo nsu omo trase in shame they should bow down their heads in shame eniwu o my Ghana baby a nyankopon de yadure Omaya yesi the whole Africa hana asumdue na nke wo se ye wiase nyina Africa de ye twampoa enkroma Ghana na enie debi ade na wo se mkobo owura no po obaye wadi senko a obeyi opombo nu nyesa yes opombo nu James opombo nu no beyi no ai eni gina ana mi gidi se president oyi no so ye hwehwe mu wo no ho ansa no wo fa no god dan parekura no data no na ye no matu mai na appointing free na tete ye ho no na ye no ma na number 2 ansa no ko fibo ache kura ba ansa na yes na oyi no edene ba yes eti president onim de ena odi owura ne ba na mo amusi ye nyino do no kura president pa obetimi asake no because ono nko na wo prerogative right no and a prerogative hire and fire appoint or disappoint abra won kire bibia Dabi okay na me kura no bra obo papa we dine no me na kakra na mani nje ho because winim eto da traba yi nti
ono say free eastern region o free oya num ni num busu yes to obondam yes ebi kura say can you say they ka we no so copy other region ka bia Antina medu baby na nipa bi rutu senka okay adentina on fama Kofi Boachi coming from Ebia Ashanti region na ko ese bia president free eastern region na eastern region wana well oni nenim ye ohun fa ne ho esene wo mu enkaye no nyina ye tie sompa aba na wo ye na djuma na mo akɔhye baabi sɛ ye nsake no saa din no aye bobɔ no me nua yi kan edin na epiepie no de ano ɔde ne COP any aside na je de mpanimfo kan asem aye no kro de woni udidie no ono na wi wonam wo ye COP ya wo so betimi abeye IGP me no na boko ye tena se ne ya plan ansa na ye pie akoye adwuma oye one step away from IGP ofiri ho na je say okwa kodi and abobeka no frantoma Rollins kan very serious ya mama me emfa ne tra oh yes mejo akasa pa ba ma emfa asem we tra say president na ma na hwan na de ya bo politician din wom Bugre Nabu yes former northern regional MPP chairman ade se ba ya akoba na wotwe me kura de obi di ka kire na makola bi ma mantie ya to aba ne bi ye no o na makola bi ka sa se mo e kire me nam so wo da bi antimi masa ko papa no akoya adwuma ne kama police ya anko ho no ya antehwe ya anti owu obi a unlike they see what Techiman South no mo ne other places no ti obi anko ho no ya anti so obi awu sa ne nyame hwehwe no sa ne Ghana ye nyina ye pe no enti na dwuma oye ni ye enti ne yesi won kwotena se ade ti Ghana mo pese se bio nipa ya ade ye ya na ba sa ade wo ye ba so wo asen no free se de sa be ko 2024 elections na ebe boa o man Ghana pa ti dan pare me de ha de despite say me party win here me born abaso well even kumawu kura me born abaso so ya ade cause ho ya anti ke by election de obeti etiwa ya tire bi kakra bi si ya ba ya waso west ogon ya in crime talency ba we de mienu we de since obai me apa ni ade am cherish papa na me si kumawu na me hu say police officers uniform se show no omo cam coders cameras ebom and o maye ya wo ye bia wotimi on say obi come headquarters e wo ho man by regional commanders na ye and on say omo nyina omo de omo ba ho no nyina no enye young boys senior officers inspector sergeant near the identity onim all the COPs nyina so ho enti o body police ababe sergeant be inspector no onim left from right enti onya akwala na bia wako take decision bia ma akwa explode omo nyina ho say omo ye omo adwuma yi wonim bibi e wo police no bia major be kan kire leader bia wo ba wo na ade ba ko a ye de kan no de bia me so obusa me IGP Al Hassan Mohammed Ahmed Al Hassan yes so obusa me say dia nam de be kan de bia e visibility on introduce visibility is true obia yes obia woni so ade ba ko am de be kan dampale e ye asin of by election me kind of forever yeah me be yesusu ye ana susu de a compare ni pebi enti sa o mu ayeye sa na dampare na yenyinu na hwanhwan no yenjai president pa obe yinu ba me pesa me ka kire ne ne ewura president say oyi dampare a emwa anamo Ghana ye tu ni sese no say ya ne ye pese obia wo the appointment man on fatiri mu han nya adwuma mfansom o man Ghana maye nya say ye suma manyoku obi dabi me yaw mabe ya assemblyman was wa me hada ubusa so amefo aye be kajo the longest serving assemblyman yes obi na obetimi abitimi record na woni made am ba ya me ye me ya NDC ni obi anim na me no na NDC me youth organizer deputy origin so amefo aba ye tuma me bi nsida wow e bi nsida both sides both MPP ni NDC na tuma say esi edu ni epe no ti me buy na me hu say no nya me na yi me say me mesum nipa enya NDC for me sum both sides so obi abeka kiro akwanya bi na menya na me boa MPP ni ba meboa no NDC ni ba meboa no because me am me to na MPP for bi aboa me da me nka jo say bi mu ameda me MP o say je me nsabo so aboa me kwan bebre so eduru ba bi kwa na bi kwa so o de me kwan MPP but I want to me pochi me eno de never aka asemu ya ka asemu
yɛnyɛ ne saa because amanyɔsɛm no yɛyɛ nuanom yɛnyina yɛyɛ Ghanafoɔ na yɛnya sɛ medeɛ woyɛ yi wɔ efiri hɔ a me na me ba metimi ayɛ mo apɛdeɛ ama mo ne ho anwan yɛyɛ Ghanafoɔ apɛdeɛ nya amanyɔkuo bi ɛnyɛ nipa bi apɛdeɛ ne yɛyɛ nti yaw mede ma no bɛsia yo ɛsɛ du keteke ɛna yɛte ne nka no na mame nkɔ major hɔ the next 3 minutes na yɛ wrap up major mame ntie o yo bɛda me nua no mienu ase say yankɔ too political. Yes, that is the maturity ya na manage ho. Yeah. Na said the union no was say even IGP Alasan. Yeah, Mohammed Alasan. The other be kind no. Yeah. Any police visibility. And then Adam Pare ba ya one so ababeto so say yeah. Yeah. So yeah. Adam Pare when they was say a sin of and what be kind no. Yes. A sin of. But me the American say neutrality. Or you so neutral. Okay. When you will be a fan. Okay. When you want to bet you. When I hear executive, when I hear a legislature, when I hear a judiciary. You know what? We are yeah, bet you on Fanajuma in the agro. 4,543 words in the Constitution, you know. 4,543 words, including the signature. Okay. Constitution, no. 4,500. 45-43. 45-43. Okay, so baby, anywhere. Actually, say, a president, no, and I sign no say, you must say 1 year responsibility, but what man said, oh, IGP na kokoye, you must say Ghana IGP. The Abediba can and they say, oh, show neutral. Yeah. So, yeah. Now, a maybe by. I don't want to sound so political, but I say you can't say you not Ghana for and yet to home for and then NDC for a presi IGP. Ye a wine. Now you a dime. That's it. I can't die. Send ye swam coin. Swam coin. Was so I lie not in the pa. But I can't idea. As I say, your political party for no. A baby or bebasu biano. Our war position, who criticize the security agencies. Yes, that is very bad. Yeah, me to be a deputy defense minister will be enemy. Obama office now, Obama politics. I be change your topic, you know, intelligently. Okay, I'm not there for political party. Yes. That is how I am. Will be enemy. That time you are serving the nation. Will be a secretary, even the whole ministry. Will be enemy. The major politics. You can't continue politics. Yeah, but what's the idea? Security. Yeah. But this was 30 years. Wow. So, and to say about that, but you been more political parties. No. MPP, it is so, NDC was so. The same thing. I'm criticizing. Police, demonstration. No more banners on by say, one more protected life and property. Hey, IGP didn't inquire, one more NDC. And so, ye bisa, Sammy Jaffi, and one cover, you was one more power. One be soldier for your principal wedding. And then, NDC for your presi IGP. It is a line and count Diane. And don't you know, say a Jaima principal near soldier for your Juma. They are to be loyal to the government of the day. Okay. Maybe I was staff college one by now. Now, Kufonia, your friend saying, Dr. Kwame Adokofo. Yes, Oba, you're not your course or home. Nambusan is Argentina. Political party, no, so opposition, what attack the security. The security. What me and Yano. So, and don't you know, say, person may be cosupa. Your security agencies, no, they are professionals. Mate. Say, I never say you go for and you may bata womo, and no me say okay demonstration. Now prevent this, I won't go pra will be, and as okra won't pra, or more who one yard, and why say no more buye, and one we say not more bo dim bonnet. Until that IGP say NDC for Boamah Baswa, that is what we are Juma ye, Mesu Mejitum, sir. Yes. And he said IGP
yes ye yinu firi ho obi akoka ye no maybe dem who say a leadership struggle. Yes. Ewo police IGP one pe IGP edi. Yes. And na wonya ni ntino wo ko say okay. Okay. Mate. And na be who say indiscipline. Indiscipline say we police officer. Na say no cross say the police officer na we share uniform. Now ko yes class answer we extra political party ni bia. We are indiscipline. It's true. So it is a policy for mom and a investigation. And parliament. Yes, true. I could use a member because will be an expression of the idea, the opinion, and then the criticism. But if it is not bordered on security, we don't have to bother ourselves. Say, or your police in India. Why don't the police service? Yes, yes. No, punishing inside. And yet, national, say time, resources, Debbie. It is media, you know. Okay. And say the politics. Okay. Security. Yes, I know. Mate. Prince, a minute away. I had the me uncle Major Derek Drew Major meneno and he said a bar security in Sema Ninim Diano Memeno. Yes, but minim say the office of the IGP constitutionally created. Yes, and even though it's alleged say subordinate in the then this uncommon. But we should be a co-free buy na. To me, Bena Ghana Police Service, be a mobit media agent so afraid Bugri Naba. Azumi say or can't one. My journal say you should lift it a step higher to set the parliament for Pesumia than Omoyeno. But it should not be a partisan idea. Okay. Masama American say Ghana no mind back up. The BM Tana Mekadi Chateau. We don't have any other country. Me call Abruchi no. Me shedem sa na ochumuni na msompacho. Mam kono na mewia no so. I'll go back home. Enti die sie bia no. Ye ma o man nchichire. Na the state institution said Obama ba krom ha ye den. Ebe ka kire ye no. Ye manye den enya adwuma na o man emfa no ntuma perfect. Me gidi say 2024 ye be sa to aba no afrimu a ede asumdie ebebo my Ghana. Yo asedu we ye rap here the communist. Sa bruha hai ede na ama na ye tententene sa koso ye ya wonyi ni se o man panyini de na no tumu kan se owura no amosi menyini na nyini kina nka bibia atwa. Okay, Interior Minister ka utie Interior Minister kama kama menchira wade yawo na nanom se aboso ba meja pai ebini sabio bru sabio son ebini task won ekuma nwansana se onyi ni se o man panyini bie na no kan ana se press statement be free esoro Frasta House wana go Jubilee House wo EPA ya nka bibia atwa eti yesre ye man panyini ye kono fa no ho kakra onkasa na bibia atontwa ne enya yasomdwi me ne mejo so ba bi nya adwene bada no de menua na kanka na me pese me kɔ kakra se ni kwanse parliament for muti wo mahwan asem be ya en how ye yi security panyini internal security panyini ne ye yi na firi ho what we how edi say parliamentarians no more represent ye no see ye yi 3 from this side both sides we 3 ne di neutral person e ka ho yen ko yen hwehwemu ne emfa ayimra bone be na wo ho mo Mate perform da masia no pay nyame onhyira mo ye da masepa abza for mote Major Derek Odro enka we former deputy defense minister ye da no ase esiedu keteke a former deputy Ashanti Regional NDC youth organizer ye tenenka Prince Obriya Boa a banking consultant yobia wabene wosikasemo no so ye tenenka abza ye da musia odon for ya domo a what you say besa ne mo ahia bi asedan koma buffalo nom ene eye me producer Brutal Bright entry omota machi e ma ye beso mo Luther Ken trans sports team no esum na wo mo atwa so kremu beje na epiade ne tum piade ne tum mam na